Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay kakadipay pare? Itay pa'y abare. Sa dinot nagapamaya. Itay ayan na pare si Ibiyaw. Inilupas mi ti palutan na. Ayun. Kumusta ti palutan ni pare Sebio? Kaano nga agrugida? Mapalinan pare. Ha? Kaano nga ron? Tay saganak ti manok ko pare. Asidagday ta apakipalutan tano ko ha. Sigun kini pare si Ibiyaw. Kat inton umaya sa badaw nga grugida. Isaganam ti manok mo pare. Ta ilaban tamanan. Wana pare. Amangan no iti palutan ni pare Sebio ta ayan di swerte ta. Dagasan nakto ti balay ano sa badaw. Tagkuyog ta makipalaw. Amangan no agungat ni Nana Nori. Sakit istrikto matay di amay sa. Di mo latan ni kaso ni nanang pare. Kasjaya talaga tayo jay. Naimbaga bigat yun Nana Nori. Anya ti gagaram si Kakarlito. Ada ka din ni pare Roji. Apay, sa dino man hindi pa pananyo adwa. Makipalot kayo manan. Ay, pare. Anda ka mga yaman. Itay pa yung urayan ka. Ay nawaw, sa dino ti papananyo adwa ko na. Ni nanang may. Salud-sudo na pa yung laang nga may. Malas ka nun ti kasta. Sardeng yun day tangar aramiden nyo kunakmag. Makaulaw day ta apalaw. Imbes at tulungan nyo ti pamilya yo. Sungarod mo tiliw-liwa mi nanang. May kan pare. Agrupot kan. Agrobot kami Nana Nori. Ay, yawanon, naadik kayon iti palaw. Ni Carlito ngay nanang, jak abo awan iti siridyo aya. Awan mo ti ijay nanang. Nay, naglibas sa mo manan ti asawam. Ay naapo, day jay alakay. Siri puman ti kawitan na. Ni, awan mo tin iti nakaipagudan na nanang. No awan ti manok na dita paraangan, sigurado nakipalot dayjay. Ay, talaga narigat ang mabagbagaan nanang. May samot tin apalutero. Ipagarop na siguro nasaya at tikas ding aramidin na. Mabanbanog ang makitangdan. Inton agsweldo, itayana ti kwartana. Ay, awan na saya at apagbanagan ti tao akasta ti galad na. Ay, makapasuron nanang. Agburak manin ti darak adi na oras no kastoy laang. Swerte tayo ta pare Roji. Manot pangabak mo, pare. Ha? Secret Dakil sa amin, pare. Sakto lang pare. 10,000. Ha? Upang, imbag ka pare. O siya, 5,000 lang. Balato pa yung titutuma. Ay nawa. Manula umot ngamin ti tayong pare. Nainayo namin doon sumaruno. Tapno dakil doon ti pangabak mo. Un, pare. Amo kong ti aramidag, hindi sa marano. Anyat plano maya. Agdiretso tang agawi doon no. Ano kaya't mo? Di ang shit tapay ija balay. At ninanang mo dyan pare. Sigurado. Apasagidan naktumanan da dyan. Ano kaya't mo ija gardain? Ang tamad kalapaw ko ija kag. Ijay latan pare. At least naway ata. Sa bagay, pare. At dapuntaw. Si, kumatang tangarot iti arak kan pulutan. Tagdiretso ta iti kalapaw ko. Siya kung di makamu iti pulutan pare. Bagay mo ti arak na inumanta. Ay nawaw, agsapa mo ti panagawid mo si Kakarlito. Ha? Tinapatay kat nagawid Panagkunam ka di kat nasaya at tikas nga aramid mo, ha? Awan imbaga akas na bakit. Sa dino tinagturugam idirabi eh. Iti kalabaw ni pare Roje. Palot nga rudin ati sangsangon nyo iti gayam mo. Ni bakit mo? Ito lang manin. Ayan ti sweldom. Inpalot mo amin. 3,000. Sigamot din di makaamo amang i-budget. Jeda duma.
Idulin ko tapag puunak manay. Ay no, diya kamukan ka. Talaga ka di adimon isardang day taapalot. Saan ba ita ba kahit? Ag suswerte kami kini pare Ruje, kat isardeng mikit din. Oho, sayang Anyat inluto yung apangaltawan tayo nanang. Ay awan na. Awan mo may luto. Kasano ko mga agsida na tao itinaimas. Kat palot mo ti papapananti kwarta kan oras mo. Sa nga ribaw nanang. Bakit? Mapan kayo gumatang iti karne dito sa tao. Nangalaam iti kwartam. Ni nanang mo. Nangamak kami kin pare Carlito di kalman. Anya? Iso adiyo kontra-kontraan ti panagpalpalot may. Tano mga abak kami. May ranod kay tumot lang. Mairanod ngay bagbagamot. Italaang mat nga ba kayo? Agrugulugi nga rodan di swerte may nanang. Ay, jak amo kada kayo apan Lutero. Ay. Awan nagdumaan nyo iti manugang ni Mari Marta. Awan puli tayo apan Lutero. Ngam no apay akastamutan tinagbambanagan niya. Agdala kayo nanang. Plano mi pa'y tagsubli dyan. Ijay tayo ti swerte mi ka. Anay ko! Pare Ruje! Urahin nak! Paray! Tara sarang! Ang gawa ang paray! Ang dagdag ni Pulis! Diyan manok ko pare! Ah! Kuwari na! Inala na na dyan paray! Di mo pagkapandag sublay! Kamang ano tilawon magaw! Salbagan. Lo sino ba't ngamin tinag-text ka dagi dyan pulis Day tangaron paray! Saan kid di na nagsubli ti tayo tao? Ang graman paris ti chanilas ko paray! Awanan! Malas day tungal da pare. Da pare sa ibyo ngayon Nakataray da paray! Da pare Jonas talanganan! Natilawsan da gijay paray! Kasano pa yun day da pare? Agmultada nga ta. Nalabit akas ta paray! Naimbag kuram anta! Nakataray ta! Narigat ti mamulta paray! Di tamot tin kabisado ti pagnanta pare. Aglamang tapay lang ang agawin tantulangan yung tunawanan na kiti Pulis. Kapilitan ang magnatay yung palutan tauray sak. Dak amo na itong lugar. Ang mga numapukaw ta dito paray. Na, kaslada mangkamkamat kan karujay. Mangkamkamat mga ibagpagaayo ay. Apay nga ron akas tatilangam anaghaway. Sakat may salaang ti chinilas mo. Ha? Ayan ti Paris na. Dak ngarutan mo na lang. Na, di mo narik na ngawan ti may sa chinilas mo. Ati dugay istoryahal na lang. Aglisi kay man kid di tidalan ko. Takayat kong tagina na. Na, andan samot ilimlimod mo Ninanang mat. Anyat ilimod ko kumangay. Wanaw, kinama da kayo dagiti Pulis. Ay nawa. Saan mo't ang? Ay, di ka nagulbod si Karujay. Ay, at dakada kayo nupatsin nyo ti bagbaga kung no saan. Saan ko parikot daytan? Naan-ano ta sakam si Kakarlito? Agdardaramat. Ay, nagaduman asaludsod mo na dilin. Ay nawaw, di mo makita ta sakam anasugat. Aya, Damat mo tak. ay naapo. Ti manok mo ay. Kita nga wanin nyawid ko. Apay, anyat napasamak ka na kayo. Apay, adi mo inyawid, ti paboritong amanok. Anya kumaitakin ka. Ay, jakamukin ka, Carlito. Palot mo ti aday ti utak mo. Di mo pa isumbatan anasaya at ti saludsod ko kan ka. Awanan ibagam, mabalin ng tisumrag. Ay, una yan, aya. Naan-ano ka no nila kay mo, Adeline? Apay nga agdardara ti saka na. Ay, jaka mo nanang. Apay akas jay tilangan na anagaway. Amo pa'y nanang. Di namot iba ganong apay. Awam pa di kawitan na. Ang mga no adda nag-report ka dagiti pulis nga adda palutan ijay Hindi tangag pa siyaw. Ang mga nukinamat idadagiti pulis. Siguro ananang. Nupod numan a kinamat idadagiti pulis. Gunggunada Dayta ti ganabon da. Palut tumot ti adday ti utak da. Kasaritak tuman ni Marinore. Nasaysaya at pa'y nanang.
Amangan no addaan muna day jay. No darudi kan Carlito tinagkuyog anak ipalaut. Sigurado nga adaan mo ni Marinuray. Rumwar ka manan, Mapana kita yan ti kumparek. palot manan. May nawaw. Aday gam ko amanok aya. Kita ama, agtrabaho ka kidi, saan aday tapalot ti aday ti utak mo. Mapana kita yan ti kumparek. Tamapan ko sa ludsudan no kaano nga grugi ti trabaho may. Kuna lakit din no palot manan ti gagaram. Di ka pa'y ag-saludsod ngamin. Sakbay nga agsao ka. Ay nawaw. Kumusta ka mo tan, Mari Marta? Italaang manan anak ka umay ka. Wan nga rod Maray, nabisi ak mo ngamin. Awan sama ni Ruday. Awan tarimwar manan Maray. Diyak mo no sa dino tinapanan na. Wan now, nakipalot manan. Ay, day tati diyak mo Maray. Damag ko kat adda ka no pulis anapan ijay palutan idi na palabas alawas. Adda ka no kalugaran tayo anatilew. No kasta, pudnaw ti atap may. Isugayam nga agdardara ti saka ni Carlito idinagawaid. Di na pa'y nayawid ti manok na. Tanagsitaray da ka no idi adda pulis Maray. Ay, naglokawn. Ang sigurado nga ituloy da manan. Dagitapay at tao ti kunam. Deda mo ti agnakam. No apay nga minmut nga ipilit da, kag maiparit nga raud. Sa bali nga rod ti tattao itamaray. Ipili da ti kaya da. Naimbag ko ta saan ida adin ang randagiti pulis. Anya damag mo, pare Roger. Adda ka no ti panglaw, nga masukatan ti schedule, paray. Sa kanin ang Sabado. Apay ngay, pare. Una, tanarigat no adda manin dagiti pulays. Kan inyakar da ti palutan, paray. May metmut kid di Tani, saanin ang nagsubli ti kawitan ko? Kan mabutag ni pare Sibiyaw. Amangan ka na no pagmultahan da. Makipalot tangarod manan, pare. Un paray, ilaban tamot ti manok kaw. O sige, Mga alakalangit ti kwartam. Tapno adda itayata, paray. wen pare. At damot kid di in reserve ko. Nasabat ko ni Rudy ti tadalan itay Adelaide. Kat, Tiniliw ka no dagiti pulis nila kay Mau. pulis? Wain, nakipalot dagayam manan. Ay nawaw, kunaklakit din no nakitang danday ya Carlito. Inulbudan na ka Anya nga ita, tiniliw ko nga ro dagiti pulis. Ay talaga day ya tao. Awan manak nakam na. Mapan mo kitaan Iti anya aga po pailaang. Ang mga numultaan dadagi jay. Ay nananang ganabon na di nan tumit ang muti mabagbagaan. Palot is life kan kuana. Anya nga ita. Day ta palot tinakaisagmakan na. Kinamat na kami dagiti pulis, nanang. Anyat ko na. Israel ti ritaw, nanang. Jacket ti matiliw. Ay nagloko kan. Ay, Ni Carlito nga nagkuyog kayon samot anak ipalaw. nagkuyog kami. Ngam saan anak kataray ni pare Carlitaw. Anya, May isa ti gayem ko kadagiti natiliw, nanang. Mga sino nga amin tinagtext ka dagiti pulis, ang mga no dagiti kakadwayo mo ilaang ijay Makapaasar. Maabak kami lang arutan. Matiliw tapay. Oho. No insarden nyo day tapalaw. Kat nakitangdan kayo laangan. O dinasayaat ko ma. Awan ko ma ti pagparparikutan nyo ita. Nalpasan, nanang. Saan mo't ama isublit nalpasan? Ala agsubli kayo manen. Agpatangken kayo pa'y aging gaamatiliw kayaw. Kunaklaki, dinorimuar ka anak ko. Hindi anya aga po arumuarak ngay nanang. Papanak kumangay. Kasano nila kay mo ngay? Ay nawaw, makaamumutin iti bagina nanang. Ay, kasi Mike, ang mga no isulaangan tinabati ijay. Isumutin ati agdiskarte. Asinot bambanugan na ngay. Asinot pagbayadan na iti multa. Ang mga no saan ang makaawid dayjay no di mo mapankitaan. Ustukit di tapno mapadasan namut. Tapno marik na ti maibagbagakan kwa na. Di oray maturog ijay no awan pagbayad na iti multa na. Anya, No awan ti mayat amang tulong kan kwa na. Agnaeden ijay nanang.
Isupay asakit ti ulo no agawid dito'y balay. Hello, paray. Umay ka pa man dito, pare. Ay, nawaw. Saan ka pa nag-aawit, paray? Saan pa yung anod, pare? Ni bakit mo ay? Dahil tangarot ti parigot ko, pare. Di na matsumpatan ti awag ko kinkwana. Ang mga nagumura magtan ni bakit mo king ka, paray? Dahil tangarot, pare. Matanaga na klauna yan. Kasano no saan nga umay ni bakat ko? Siya lang tinabati dito, pare. Nakabaya doon, dagiti padak alatiliw. No, apeng kami na di ka timare adangos, paray. Kasano kumakit, kaabay kumot gaya mo dya pulis. San ang mabalin na mapanak dita, paray? Ang mga numairu pa andak dagiti pulays. Kat mapasubo ak. Pasensya ka na, paray. Kasano ang nakaawid ka? Asino tinang bayad iti multam? Unay ka matin, bakit? Di nakpaimot kas yan. Ay nawaw, di ka agsao akas na. Ngamin, basol mo no apay anatiliw ka. Naimbag ni Roji ata nakataray, saan anamulta? Si Kangay? Kasano ko maamakatarayak kat asidagmot di pulis kanya. Ala agpatangkin ka pa'y, palot pa more. Na, nagsasaw ka kaslam. Sige, agsubli ka manan ijay. Namin anumutin a kinamat da kayo dagiti pulis. Ngam di kay matagnakam. O, anya nga ita. Namulta kay laki nga rod adi na oras. Utang ko tayo dyan kan Uncle Rio. Ay kabayadam ipurdiya ang manen. Tabo nga mo dayta ti kinasulpang mo. Ay, nawaw! Di ka agbalin asulpang. Liklikam dagiti illegal nga aramid. Iti kasta kat saan ang masayang ti kwarta ang nagbanugam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan marinili. Saanan ang masapul ang mapanak iji balayaw. Adda masapul mo kanyak, mare. Nakitak ti palwagan nga impus mo. Ikanak manmet iti islat ko, mare. Saan basta-basta day di apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Ang mga nudi mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amok ti agbayad, mare. Kan maysa, ang mga nuday ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan amare, kaasyan nak. Talaga aka sa pulak launay ti kwarta ita, mare. Di ka madanagan, ta ikarigatak abayadan, mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, Okay laang, mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, mare. Basta saan alas islat, Adaak, mare. Good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay, mare mimi. Kumusta, Jerry Liz ko iti palwagan tayo, mare? Awan pa'y mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang paylaang, mare. Di mo ka di mauray ti release mo, mare? Saan, mare? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kumamare. Agtugaw ka pa'y nga rod, taala ti kwartam. Bakapak pa'y lang nga rod, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay amare. At damat laangan kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo, Masapul nga on time,
Tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun, Mare. Siyak ti makaamaw. Mala, agkape-kape nga rod, Mare. Pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tid mo kin Mimay. Apay day jay, tatang. Imutang ni Mimiking ka? Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Eya, Wun, saan ko kumanga ikan iti islat? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga gayong. ngem? Ngam na asya na kenkwana, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. Nimbag, ano ang bayad mo day tagay mo? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatag pautang ita panawan. Nagatulakid dara sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamutin akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kenkwana. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakit? Pangalaak kumangay. Isungarod asal salud sudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka din. Amangan mo't no nagtaod day ti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne a makitkitam. Siguradum lang, tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, daychay. Ay nawaw, naranaak pay laeng mat dito'y paradaan. Aging si Silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka, si kadayta, Mari Mimi. Ha? Tihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mara. Nalipatam samutan. Ayun anya. Apay dayjay, nalipatak mo nga agpayson, Mare. Itad mo nga rudin ita, taag sweldo mat ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay lang ka. Isin ko iti Gcash mo, Mare. Mabalin mo't nga itad mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, Mare. Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ang maisand mo? Amangan no pagurayan na kiti awan, ha? Si kaki di mo, Mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ang makaawidak. Siguradwam laang ang maisand mo, Mare. Urayak, ha? Ngay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayje ang Mari Mimi, tatang. Eh, nawaw. Apa ni Mimay? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Anya. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam ah. Ado ti text ko kenkwana. Ngam di na pulos replyan, tatang. Ay, sakla ti mauma. Talaga nga ipost ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Dahil tati di mo arebay din anak ko. Ang mga no si kapay ti idarom na. Kasano mga min? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanin ti mang back up iti hulog na kuma. Ne, maging impake kan samay. Makitkitam lang nga rodon. Agsaludsod ka pay laang. Ay nawa, sa dino ti papanam aya. Agawidak pay man iti lugar dananang kentatang. Apay mo tadi mo yung bagbaga kanya. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, at parikot mo. Awan mo di ah. Kaya't kulaang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo't dito'y balay. Sabali tamat no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Sika pay laang ti makaamo iti garden Kano agsubli kaya? Amangan mo't no mabulanan kay jay. Depende Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kano nga ron agbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak a marabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin kamaray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay nawa, di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay, nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong.
Sapay mano ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day dya tao. Sapay di na imbagan o kaanong agawid. Ay, ano saklatan ang urayan manong. Anyangay nga rod. Nagturit asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na nangamin idi manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, siya dinut nagapwam aya. Iti ayan damanong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wan. Nagbiyahe, idi pa'y may siyang aldaw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya, ay, sakit di ti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak nga mintinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat tiyag pautang ita panawan. Sika pa yun ti ma-stress nga singer. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at matasinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Mano ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamit no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Mare. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Mare. Oo, amo ka. Rason mo man yung dayta. Ay, maasarak iti kastang ug-ugayam. Siyak pa'y lang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbag mat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay nawa, kasubsublim lang. Ngam dramaan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Nadepresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay wan, ya utang mo iti paluwagan niyo. Ay, awanan. Ang mga nudyak makontrol ti bagay Ket, mabagtit ka man. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tilay bagbagam mo't. Agim di depress ka man ditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, Nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay nawaw. Apay akas tamot ti boses mo. Ano ka? Nadepresak nga rod, Nana. Anyat ko nam. Nadepres ka. Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singer a singer. Saan ang makauray? Ay, kat bayadam nga binati utang mo iti paluwagan niyaw. Ay, awanan, Nana. No saan ang maagapan ti depression ko? Ang mga numabagtita ko na talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinile. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, Nana. Ay, wan. Adamot. Gimatang iti tinapay iti kalman. Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na kat na-depress ka na ugapukan ka. Anya tintext mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Ang mga numabagtita ko na napay kanya. Dahita manan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumati ko na. Rason na lang ang dayta, Nana. Awan karbangan na ang madepres. Isukit din ti madepres. Kat iso ti adat raso na. Ay kalukwan.
Adaak tag singirak, mare. Pangasim amare. Ay, nawaw. Anya manen a drama dayta, ha? Ada depression ko mare. Singir kan tumo ngamin a singir. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo ta nakababain no mga dagiti kaaruba may. Ay, saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo no apay ana depresak mare. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay, kalukwan. Maawatan na kumaa mare. Ay, kalukwan ti kasta. Da kayo ti adatraso na. Ita, da kayo ti madepres. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid jo. Awanan, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagti taksan na talaga. Na, sikapay lang ti mapagtik. Ay, nawaw. Anya nga ro ti aramidak. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasan. Pagbalinin nyo matin arason dito depression oray san apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Ken maysa, apay ana depress kayo. Ket da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro den amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ala saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsirda, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw, di yu panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mutlag. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpa-doktor ka day? Oo, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa hilaang mat ti ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singirik lata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti day di a paluwagan mi tatang? Uy, nangim naman bagtit ngay. Oho, agin-agin lang day jay. Kasano akmat ngay? Mais-stress akong iti kasi singir kan kwa na. Imunakit din ana depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko mare. Nasaya at mata na panunot mo, mare. Danda ni ma-depress akmat kan ka. Pasensya kan amare. Agbayad ka nga mina, tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang aroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang matya da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanen mare? Bidot ko day jay. Liklikam nga minin ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa'y kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay nana. Anya, Kun kunakla ang day jay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo ti udim iti paluwagan yaw. Nalpasan nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan nasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan yaw. Saanen ang maulit nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan Wan nana. Saanen ang maulit? Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takdaran. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagbanglo ti kapiyo, tatang. Wag, inted niya antim sa riya dayta anak. No kasta, imay nagpasyar nanday. At tayo lakad na yung munisipyo. Iso at dimbagas dito'y balay. Ah, kunaklagit din no nagpasyar dito. Kat saan ang nagpasyar iya balay. Agdardaras mo't nga minapimanaw di may. Maturog ka pa'y kunak, di na magkayat. Ewan kaya, sino dyan almas nga impos ni bakit mo? Nalmas, At damot nakita nga impos na itipis baw. ne, jak amo ti may papaniti dayta tatang. No tagaan nga taday jay saludsudak tuman kini bakit ko tatang. Ibagak to kada kayo, no anyat ibagana. Bakit? Agsarita taman. Ay nawaw, apay manan. Asino mo ito inalmas nga in reels mo? Jak amula kay. Nakita lang nga impose ti padak a content creator. Iso nga impose kumita. Anya? Viral nga minday takit. Kita akit ado ti views. Unay kan. Apay nga min apakibyangam ti diskarte mi. Kita ang peti kapsyon mo. Ay na. Awan respeto mi tao. Agasem nga ita naka-highlight pa iti post mo. Win atap no ado ti makabuya. Maawatam kumamit ata content creator nga rod ti asawang. Kasta ti content creator. Pagkwartaan nyo ti pimusa yan. Na yung pagkumamot no adamaadal iti post mo. Awan mo't nga raw tadakas ti intensyon mo. At tuwin timpawit yo si Milya tatang. Ay nagyaman aklaunay anak ka. Manungay ti bayadak yung ka. At daudi yo sa nga ribo. Ngam uray di yun bayadan tatang. Ay na, agyaman ak no kasta anak ka. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Ay unggayam, nakasaritam ni bakit mo no tagaano di impos na analmas. Di na kanumot amo tatang. Ay nawaw, nagpositikas jay, di naman am mo di tao. Wan nga raw. Iso ka nga raw ti viral tatang. Gagangay ka no ti content creator ti kasjay. Mangipupos iti kumkumporme. Ay nawaw, anyan tulang ti panunutin ti pamilya dyan almas no kastalaang. Jak ka mo tatang. Jak amo ka nagiti content creators. Saan mo't kid nga ameng, ta dalata mo dagiti content creators, amayat ti content da. Nga madamot lagi ti feeling content creator, nga awan usto content na. Ay wan, kasla dalili ken betay. Kasjay ti mayat asurutan ni bakit ko tatang. Talaga sariling sikap ti content da, kan adda pa'y maadal dagiti viewers. Saan da taktakawan ti content ti sabali a content creator. Ni Rafi nga inanang. Awan pa'y mo't anagawid, pilaran akaw. Ay nawaw, awan pa'y anagawit ko nanang. Kano rabiin? Itay alas 5 pa'y anag-out dayjay iti trabaho na. Awagam man kiday. Itay pa'y awagak ngam di mat sumungbat. Napananangay nga road. Agriring mat ti cellphone na. Na mga no nakikaruba-laeng. Saan na nga ugali ti makikaruba, asaan ang nagpakada nanang? Wano saan, ang mga no addabiit na panan na. Sa bagay amo na mo ki di dayjay ti agawid. Da kayo magayam na naton niyam. Ang mga no nakitkitam ni Rafe. Ay nawaw, apay ni Rafi nana. Awan pa'y nga rod anagawid ka rabiing. Ha, itaman pa'y anarabyan nana. Dayta nga rod ti pagdanagan may kanmanang na. Di yo impadas nga inawagan. Ang mga no dalaang na panan na. Sigun kanmanang na. Agriring laeng mo ti cellphone na. Ay, pasensya kayo nana. Uray siya. Jak amo no ayan na ita. Ipadas yo tag salud-salud ka nagiti kagayem na. Amangan no adam mo da.
Asino di kinasaritam? Ninanaton niyang bakit. Ay, lakit din no asino. Anyat imay nembaga. Birbiro ka na ni Rafe. Ni, napanan na aya. Ay naw, sungarod birbiro ka na tadidaan mo. Di na kanupay sungbatan ti awag da kinkwana. Ay sus, delikado nga rudan, ano kasta? Unay kan bakit? Adda nobya na day chay, saan ka de? Diyan ka mo. Sapay la kumaata, nasaya ati ka sa saad na. No sa di naman teen na. Wano saan? Amangan kit di mo no na aksidente ditan. Negatibo mo tadagos tatay ti panunot mo, Rema. Ay naibagbagak laeng. Si kakit di mo't sensitibo ka launay. Nanang! Asino jay imbawag, Pilar? Ni Kapitan Nanang! Katapay kastamot tan. Anyat imbaga na kun kaya. Naaksidente ka no ni Rafi ijay laod, Nanang! Anya, Hindi pa'y kanurabi eh. Ngam itala ang anak ita na. sa dino nga ospital tinangitarayan da iti kabsat mao. Kaya't ko makasarita ni ading mao. Awanan ni Rafi, Nanang! Anya, ay Rafi, anak ko! Ay naw, sa dino ti papanam. Sikaman pa'y laang ti makaamu kadagiti ubing lakay. Papanam aya. Agpalaudak, na-aksidente ka nung magayam ni Rafi. Anya? Idi ka no pa'y rabi ngam itala ang anak kita da. Kat, anyat aramido mi dyan. Apay ang masapol ang mapan ka na awan mo't lang maitulong mo. Mapanak nga rod ag video. Ay naw, Ag video akmat ang tapno adda maipost ko. anya ka laki di mo, Trema. Na-aksidente lang arudan di tao. Kas tapay lataday ti panunot mo. Na yung pagkumama no da maitulong mo. Sigurado kapag kwartaam lang mananday ta. Ay basta, si kapay lang ti makaamu dito balay. Jay in na po ya, kita am, tamangan lumaksat manang. Magipagrik na kami, Maray. Agyaman ak launay pare wilay. Madula ang titawan ni Rafi nga anak ko. Ngam kastoy mo tan tinapasama. Talaga kasta. San tayo tengel ti biyag ti tunggal maysa. Nagrega laki din ti kastoy. Ubing pay ni Rafi. Ado ti arapaap na itibiyag pare. Agbalin kay kumane ti bkar, Maray. Ammo ka nariga ti mapukawan iti miyembro ti pamilya. Ngamawan maramidan tayo. Ta realidad mo na ita masapula sangwan tayo. Numabalin, siyaklat takuman. Di kagsaw iti kasta, Maray. Patsyak nga da plano ti Diyos, iso akas to'y tinapasama. Awan mo't babain mo, Rema. Apay manan. Siyak man ti pagpupuduta mon. Idilit mo man day dyan nga impos mo. Ay nawaw, apay ngamin apakibiyangam amin. Agasem ta naka-highlights pay. Pimusay lang arudan dya tao. Kaya't kung arod nga i-content, apay aya. Pagkukwartaam ti tao pimusay. Di ka makarik na, iti konsensya. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. Agagangay ti content creator ti kastoy. Noawan na sayat nga ibagam. Aguli makalatang aminun. Mismon to pa'y a pamilya ni Rafi. Awan makita arils da. Si kapay kitde. Talo lang ang matimpos ko ang video. Wen angam agbaling ka kumamot a sensitibo. Cloud chaser kamot amay sa. Kaya't mo ti sumikat iti kas tawagas. Di mo nga min amo ti kayat asawan ti content creator ako nada. Iso akasta ka. Content creator ka. Gumawan mo't nga ro ti usta content mo. Ay nawang. Kas tagayam ti content creator ita. Ay nawaw, awanan ba in matday jay arema? Apay ni Rema anak ko. Agasam nga iti reels nakik din ni Rafi. Anya, Itala ang anak itak dagito'y apus na. nan kita ekman. Aday ta ni Kita am ana nang. Noan niya mo nga tati intensyon na Apay akas tamot ti content na. Kita am nanang. Naka-highlights pay. Na. Ay, ibagam ta idilit na day tapos na. Talaga akasaritak nanang. Awan karbengan na mangipos iti kakasta. Insensitive mo't day a content creator ko no. Kasta ay adagiti content creators ita. Saan mo't kit di nga amin nanang?
Adala ta dagiti content creators amayat ti content na. Ngem adala ta dagiti awanan respeto apag kwartaan da ti pada da a tao. Uray pimusa yon. Pangasim ta i-delete mo dagiti a video mare. Anya a video? Amin a video maipapan iti pan naka-aksidente kan pan nakatay ti kabsat ko. Siyak mo tinang video kadagi jay Apeng nga ipadilit mo. Kastalat ta nga rodan. Pagkukwartaam di pimusa yan. Ay nawaw. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanya. Amok kayat mo ti sumikat ngam saan kumamat nga iti kasta awagas. Irespetom kumamat di pimusa yan Agpanunot ka iti sabali nga i-content mo. Saan kat aje pimusa yun timapan mo ikon-content. Tapno makita ti kaadwan Saan masapul nga agpost ka. Ngamin, sabali ti marikrik namin no makitkita mi ti kas di arels. Kasla pagkukwarta am ti kapsat ko. Sige, i-delete kunto. Kaano nga rod? Ay nawaw, makauray kamit Kasaritab man ti manugang mo, pare Willie. Apet manugang ka. Ibagam nga i-delete na dagiti reels na nga dapa ka inaigan na kin ni Rafi nga anak ko. Apay, in reels na ni Rafe. Wen, kat maditirig nami tunggal makitkita mi dayjay a video. Nukit kita agtipos na kat madlaw asaan matlaang a concern. Naka-highlight pa'y. Amuklatan akayat na pagkwartaan ti anak ko apim mo sayon. Di ka madanagan, Maray. Kasarita kida may papaniti day tabanag. Agyaman ako unay pare. Nakisarita ngamin ni Pilar kan kwa na iti kalmaan. Ngam agpatangken. Ibagam man mo taagbalin ko maasensitibo. Pudno ka day, ngayon reels ni bakit mo ni Rafe. Wan tatang, adukit din ti views na. So, lagayam Apay ka di tatang. Kinasarita nak nito niyang, kat nagpakpakaasi akasarita ka no ti asawam, ta idilit na tipos na. Hindi pa napalabas nga daw nga ibagbagak nga idilit na, nga magpatanggan tatang. Gagangay ka no ti content creator ti kasjay. Wala, ngam ti mismo a pamilya ni Rafi, ti mangipadpadilit iti dayja a video. Awan daddo mga i-content na aya. Jakman amoy ta asawak tatang. No kayat na tagbalin a content creator. Agpanunod, iti sabali nga i-content na, saan kita dagiti na aksidente, ti mapan na ikon-content. Day tangaro tatang, santo pa nga i-reels ti pamilya ni Rafi, ti napasama ken kwa na, ni Re mapaikit din. Agrik-reklamon dagiti kabagyan ni Rafi, numabalin kat i-delete mo kano day post mo. Una yan dagita atat tao. Saan da makaw awat? Agkita ka laangan iti sabali nga i-content mo bakit? Saan atay jay? Saan pa nakamove on ti pamilya na iti napasamak iso akas jay da? Irespetong kumamot ati kayat da. Kasano nga iti earnings ko mat? Saan kumata earnings mo ti pampanunutam? Amumot apim mo sa inyo tao. Saan anasaya ta pagkwartaan ti pupusay na? Ay naapo aya. Aguray da kumamot ata pagpanunutak pa'y anaimbag. Ado ti views ko kadagi jay a video ka. Agpatangkan mat ni misis mo. Di kay madanagan. Siya akong ti makam mo. Anyat aramidam. No di na kayat nga i-delete. Siya akong ti mga ramid. Kaano nga rod? Itiming ko lang. Agyaman aklaunay. Pasensya ka no dagulitak. Sabali mo nga mintiriknak tunggal makitkitak ti kasdi reels na. Sakit kasdi pa ti kapsyon na. Ang mga no inton madamdama kat agpusmat dagiti pada na a content creators iti kasjay. Siyak tirong bang agpasensya. Ngamin, nagbidot ni bakit ko. Feeling content creator talaga. Yes! Awanan nanang! Tiyan niya. Naidilitan ti reels ni Rema, maipapan iti kapsat ko. Ay, naimbag mo ta indilit na. Ang mga no nilakay na tinang idilit nanang. Nga ta. Wo nanang, no ni Rema ngamin kat talaga adi na kayat ama idilit dayjay. Pagkukwartaan na, ta content creator kanu nga rod. Saan mo't adakas no isukat content creator? Ngam saan kumaakas jay ti ipos na? Adda kumama respeto na akada tayo anapukawan iti ipatpatag iti biyag. Day ta nga rod nanang. Day ta ti parikot iti duma a content creators ita.
Saan dan a sensitibo. Napatugan ti views kadakwada. Naimbag pa iti daduma a content creators dita. Talagang ikarigatan da ti agpanunot iti content da. Ken adda respeto da iti pada da tao. Kasjay ti mayat nanang. Awan ti baboy, iso abangos latan ti ginatang ko. Okay lang, data. Tinapatag kat adda. Ay nawaw. Apay nga dakan ka ti cellphone ko. Adda yung delete ko. Anya? Tapno awanan ti Riri. In-delete kong ti video ni Rafi. Ay unay kan lakay. Di ka agpampanunot mo. Tapno awanan ti Riri ko naklangarudan. Apay nga yung delete mo mo. Saan pa'y ana i-pay out day jay? Kunak tupay ka. Pagkukurtam lang da dya video. Ay awanan sayang ti banog ko Arturo. San ka alapdan no kahit mo tagbalin na content creator? Bakit? Nung kitaam ko ma, tainton sumarunaw, san atilay pupos mo? Nang runa pa no san kayat ti pamilyada? Agbaling ka sensitibo, kan agpanunod kay ti content ang maipanakil mo. Ay nawaw! Saan adakas ti agbalin a content creator? Ngam agbalin ka kuma a sensitibo kadagiti ikon content mo. Di mo rebang a pagkwartaan ti padam a tao. Respetuam met dagiti masaknan tapno awan ti rumswa ariri iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Jack matan mabirukan ti may sagab yun, bakit? Ay nawaw, amang ano di mo nga miniinyawid. Jack nga rod malagip. Kahit anya nga ro ti aramatak itangay. Kasano ang matulungan ka iti trabaho mi di garden no ti gabyon nga aramatak. Ang mga nadagab yun ni tatang ijay. Adda angam anyat orasan. Ano samlatan na dagasan, bakit? Tapno malpas kumaadago si trabaho. Tunggal adda magatang akagawaan. Kanayon ang mapukpukaw. Namisplis lang siguro, bakit? Agpakitan to ka di dahi dya gabyon. No ita, bumulod ka pa ilaan kan tatang. Tapno at daramatan. Tapno matulungan na. Umuna ka nga ro doon ijay garden. Awitam ti meriendata. Ariglado, bakit? Sige, agdiritso kan tumot ijay Di ka man makiistorya ken kumarin mo uli. Sa anak mo't ama kimarmarites no amok nga ada trabaho ta. Jigab yun yung ay tatang. Ada ija kusina. Apa ka de? Mabalin abuludan mi pailaang. Ay wala, mabalin lata. Anyat imula yo iti daga nga inabangan nyo aya. No sa anak nga agbidot, kamates kan pitchay kano tatang. Kasta ate bayat. Agmula kayo man, tapno adda ila ako yung. Gon tatang, Mano ti abang yo ijay ngay. 5,000 per year laang. Ay nawa, nalaka Adda pa'y danum na tatang. Uray summer kat mabalin nga agmula kami. Wan gayam, irwar yu tigab yun abulbuludak tagrubwata kon tatang. Agdiritso kalatan ito kusina, kasi katimapan mangala anak ko. Umunatan nga agawid, tagluto ka iti kanan bakit? Madamdaman to nasapa pa'y mo't. Ay nawa, mabisbisina kon. Adda pa'y nabati at tinapay. Isupay lang ti anusam, ta isupay mo't ti malpas ko at trabaho. Saan ka di na ibagam ang masapul ang makamulatan? Kumaa,
Barang matsambahan tamot ti mayat apresyo. Isu nga rod at tulungan katap no nabibiit ti trabaho. Munti mga ruta tinapay. Tay sulatan ti kanag. Ano sampay lang ah? Wanan. Mano nga oras laang man. Agmerienda ka pa, ta isupay mo ti malpasko. Ay nawaw, italaang manan ang nagpakita ka, amare. Adumat nga minin pakakumkumikumak ita, Maray. Anyamot ti pakakumkumikumam ita nga, mare. Tinulungak nila kay ko iti trabaho na iti garden. Ah, nukasta. Adda magaya man garden niya. Adda, Maray. Inabangan mi ti daga ni tatagudo. Aywan, pimanaw ti sigod nga gababang ijay. Nagpamanila ka no, Maray. Adda ti trabaho na ijay. Dakkel samot ti urnong na. Sigurado day tan, mare. May samot day di anak at tiyamba idi na palabas atawan. Sapay la kumaat a matsyambaan mi mati mayat apresyo. Anyat imulayo ay, mare. Kamatis ken pichay, Maray. Aywan, mayat day ta, mare. Nalakati kamatis ita. Ngam sigurado nga addan tong huminaan na. Kumusta tinateng amulayo ijay, anak ka? Okay lang matanang. Kaasi na. Saan mo't anapiste? Saan ang napiste, ngam nay? Adda ka numot sumang patabagyaw. Ay nawaw. Nakangaganyo mo titiday ta? Isumuti ko na ti kaaruba. Napigsa kanupay. Ay nawaw. Abangan numapirdi mo tanti mo ulamin o kastanaan. Kitain nyo ang mga no adda pa'y pamuspusan tapno saan da maperde. Isaganaan nyo, tainton lunis kanupay mo't asumang patibagyaw. Masapol nga rin akasaritak ni bakit ko nanang. Ay wun pag tinulungan nyo, takasta ti agasawa. Wala nang. Isaganahaan mi dahi ta abagyo. Tapno saan ang mapirdi ti mo ulami. Awan pa'y apulos na apit mi ijay gad. Barang ilisyan ti bagyo narigat nga agpaiso ti malugay. Awan aramidang bakit? Awan pay, apay ka day. Mapantaman ni Jagarden. Isaganam dyan nagatang amaaramat ko may ti greenhouse. An-anwa mo't? Adda ka no ti sumangpot abagyo. Masapol nga agsagana ta. Sayang timulatan no maperde. Nakasta. Nagbalinan abagyo di ibagbagada a low pressure. Wan bakit? Ay nawaw, masapul nga rod nga isaganaan ta. Saan ang mabalin ang mapirdi amin timula ta? Ngamen, sigurado ang umina ti presyo tinateng. Dahi tamot lang tinapanunot ko, bakit? Agsagana ta nga rodon, tamapantay di garden. Kumusta timulayo ang anak ko? Napigsa di bagyaw. Uray kaskasanaw, kat adamot na ba ti tatang? Napirdi ti daduma, ngam saan matkit di nga amin. Ay, nasayaat mo't nga rod. Ano kasta? Tapno saan kayo amalugi? Damanong yutuni ti kaasi. Apay tatang, napirdi ti mula da? Wag, sa painargal ti kalsada iti asideng da. Ay, kaasi damot no kasta tatang. Ay, wan nga rod. Danda ni agapit da kuma. Kat inunaan mo't ida ti bagyo. Anya ti plano ni Manong ngay. Yak pa'y ammo. Awan mo't ibagbagana. Nagasat kay lata. Taada na bati kadagiti mulayo, anak ko. Ay, talaga abagyo ti may sa akalaban dagiti gardinero tatang. Wan nga rod, anak ko. Sapay la kumaa, tamatsambaan mi ti mayat apresyo no agapit kami. Tapabuludan mi damanong Tony tatang. Wan tapno adda pagpuunan da. Barang makabawi damutan. Ay nawaw, mayat ti isa mo ita, mari karidad. Naragsakak laang mare. Iti saan nga agbayag kat adamatan ila kumi anateng. Ay wun, nangina tinateng ita, mare. Wan nga rod mare. Isot mangmangag mi iti radyo. Agapit kay kit din, no addan mabalin ang maapit. Inton umay alawas mare. Di kamatis yung ay, mare. Adda bunga na. Awan pa'y bunga jay kamatis mare. Jay pechay laang Angam sigurado ang makatsamba kayo lat na, mare, no agapit kayo. Taado tinaperdi timula na. Sigurado abasit laang manin ti supply. Bareng mare. Tapno ada maipabulod mi kadamanong Tony. Aywan, may samot damanong Tony nga apektado. Awan pa'y samot na bati ang mula da. Awan kanu nga rod mare. Talaga abang krap. Da kayo laang tinamnama da, mare.
Sapay la kumaata bindisyonan tina Marso at tinabatbati amulami. Tapno makatulong kami mat. Adumat na naapit taan natang lakay. Amangan kunak no mabalinan ti agsingir. San pa yung mabalin? Bakit? Ay nawaw, apay ngay. Manmanula ang tinabati abunga ti kamatis. Panagkunak at mabalinan. Aguray pay, tamaibos di kamatis. Tapno at urnong. Kaano nga rod ti planom? Ibagaktukin ka no kaano. Bagaan nakto, tano agpabagyo ka, agpabagyo akmet. Sumurutak, taadamat mapangkugatangan. Anya tigatang medya Baguio City aya. Gumatang mat iti baro abado ka. Ay nawaw. Apay abado pay laang. Nagado abadom dita. Ay basta, gumatang akmet kadagiti masapsapol ko ah. Amumat ti babae lakay. Sige, sige. Bagaan kan tulad tano kaano. Yanong lakay! Yanong! Sa dino ti ayan mau! Ay nawaw, awang mo sumungbat. Wano, rimuar nga ta. Ni, awan nga agpaiso ti cellphone na. Awagak man. Hello, bakit? Good morning. Ay nawaw, sa dino ti ayan mau! Adak dito Baguio City. Ni, apay nga kasta! Di mo't imbagak kang kangakuyog ta. Ururay kailangan ti supplier. Tagsingiraon. Unay kamatan! Nagpabagyo kamatan, asiksika lang! Ni madam ti sumungat. Awagan kan tulangan itong madamdama. Bye! Naglokon day di atao. Mayat titulagan mi. Sa ita, pinanawan taki day. Anya lakit di mo day di ayanong. Agtambayak pa'y man dito istoryo, mare. Ne, agdan samot parikot mo, mare. Kasanumo ngamin. Nagpabagyo mo gaya man nila kay ko. Ay nawaw, kunak man no agkuyog kayo nga agpabagyo, tagumatang kay ti masapsapon mo. Kumaa. Nagsaritaan mi nga agkuyog kami nga agsingir. Ngam naglibas mo nga rod, mare. Isumo lagayam anasapa anaturog idirabi eh. Plano na gayam ti agpabagyo ita. Ay nawaw, ipagatang mulatan kan kwa na dagiti gatangam kumamare. Dayjay pa'y ti ko na, mare. Ibaga na adina amua. Ay una yan ti kas na klase ti asawa. Malipatan na kamutan no pa nagsisingiran. Makapaasar, mare. Timulong ak iti trabaho na. Ita pa nagsisingiran. Awanan bibiyang na kanyak. Teksam mare, ibagam agumatang iti abastuyong tapno addamot serbi na nagpabagyo. Naa, ayan nga iti ginatang mo nga abastuta. At daya imbaga agumatangak. Ay nawaw, common sense kumamatan ayanong. Awan ti ginatang ko. Kita mo awan tinsangput ko. Agsaludsud ka pailaan. Kat, anya ti inararamid mo nga iti bagyaw. Nagsingirak lang. Nagjaming kami iti kumpare. Hey. No kasta, ni kumparim ti kaduam a nagsinger. Wan bakit? Iti kasta nga aramidem, kasla ni kumparim ti asawam. Si kakit dimot bakit? Mano ti bayad tinatengta. Siya akong ti mangitulin. Ay nawaw, awan lat amok ditan. Itad mo latan ti bingay ko. Amangan no inton madamdama kat magastos mo amin. Awan ka diti pa nagtalag mo kanya? Awanan, ni kumparim latan ti asawam. Ag kanya-kanya talaangan. Simbang pwedeng ti similya amay mula bakit? Ay nawaw, apay asyak ti pangibagbagam iti dayta. Anya kumapay, agmulat amanin Makamukang agmula ah. Apay mo't akasta? Makipurdiak latan tapno awan pagsaksakitan tinakam ko. Anya? Makapaupay kamot. Nalipatam ka di ti inaramid mo, idinagsingir ka. Ni bakit mait? Siyak ti asawam, nga maasinot intugot mo. Aging ka dita? Di ka pa'y naka-move on? Move on tarupam. Aglisi ka makidi. Di ka manaktak, tada pa kitang danak ita. Apaya nanakaw, agmay-maysa ka mo dito'y garden niyo. Sa dino tayo nagapon nyo? Iti ayan da uncle mo. Di ba ka mo nga ay, awan mo't amakitak. Nakitang dan iti sa balay, nanang. Ay nawaw, apay mo takasta. Amo na nga adda trabaho yu dito'y garden. Nung nakitang dan kiden iti sa balay. Kay Ketnan, ti makitang dan iti sa balay, ngam ti tumulong kanyak, nanang. Na, bagbagam ngamin Kasjay ka no, nga ron ti kaya na.
agkanya-kanya kami kano. Ay una yan. Nagkasar kayo pa'y maala nga rod no kasta maalaan. Isot pangibagaan nyo iti kasta, ta isotayin ti parikot. San kita siyak nanang? Ala, bayam. Kasaritak to ti manugang ko, numaranaan. Agsarita tamampay karedad. Maipapanitian niya, tatang. Anya din nadamag ko adi mo kanutultulungan nila kay mo. Pudno day tatang, Jack Ilibak. Ay nawaw. Apay adi mo tulungan kat asawam daday. Asino mo ti maragsakan at tumulong no kas ti asawa, tatang. Nasaysaya at laangan ti makitangdan. Ada ka di inaramid na adi mo nagustuhan. Adua, tatang. Kas kumaitan niya. Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo tinatang. Saan asyak ti kadwa na anapan nagsingir. Naglibas pa'y di Anya? Ni kumpari na ti kadwa na nagpabagyo iti dayjay nga aldaw, tatang. Kasla iso ti asawa na. Iso akas taunay ti surun ko kinkwana. Ay, pauna yun ti kasta. No ada trabaho, amamunak ti asawak. Ngam no pa nagsisingiran. Ay na, awanan, tatang. Makalipatan ti loko nga asawak. Sa dino ti papanam karidad, nasapa ka mabalasang ka. Makitang danak ijay abagatan, nanang. Ay nawaw, saan samot anak kamula nila kay mo, tulungam kumapay Asino mat ti maayatan at tumulong iti kasya klase ti asawa, nanang. Anya, Saan ka di nga imbaga niya nung tinaramid na kanyak idi, nanang? nay awan mo't imbagbaga na kanyak. Anya day jay aya, Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo. Sa bali at tao ti intugot na ijay bagyo, nanang. Imbagakken kwa nang agkuyog kami, taadamat gatangak. Ngam naglibas ti loko. ay uuna yan. At damagayam inaramid na akalukwan, ngam no agsasaw kasla na dalaws. Adala ko masardinas muli. An-anuam ti sardinas? Iso ti balon ko di garden. Awan mo ngamin oras ko ngagluto. Apay nga minakas jay ti inaramid mo kin ni Mari Caridad. Na, nagistorya kang ka? Siyempre, agayim kami. Di tan pagsaritaan ti may papaniti deta banag. Ay so, sagbalbaliw ka nga minun. Tapno maragsakan mo ni Mari Caridad kin ka. Nagaduk nga. Itad mo kit din ti sardinas agat gatangag. Sana tila ibagbagam dita. Talaga ang masaktan ni Mari Caridad tamalipatang ngamin no kasta pa nagsisingirin. Sapay nadagsan ti trabaho yung ijay garden. Kumusta ti panagmulam? Saan pa yan alpas nanang? Nagado ti maraaramid. Ngum di na mo tulungan ni bakit ko. Basol mo maulaang Ay nawang, basol ko tiyan niya. Iso maulagayam asaan nakaatulungan ni bakit mo. Malipatam kanuma nga minon no pa nagsisingiran. Imbes nga iso ti itugot mo ta iso ti asawam. Saan tani kumparim kanumot ti kadwam ang nagpasyudad. Ha? Iso akay kayat na ti makitangdan ngam ti tumulong kan ka takastaka. Mawatak ti asawam yanaw. Ay, o na yun ti kastoy. Kasaritam ni bakit mo Di na mga rudikas kaso nanang. Ay kat ano sam nga ay aywan Anya ngay nga raw, gimura. Pag nakmam day ta inton sumarunong nga agsingir ka. Ni bakit mo ti itugot mo? Saan kat asabali at tao? Ay, nawaw! Ikam iti importansya ti asawam. No isu ti kadwam iti rigat, isu kumamet ti kadwam iti namay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ala akman ti parcel ko na nasyona. Awan parcel mo dito'y Rose. Ay, nawaw. Imbagak mo't nga i-deliver da dito yung istoryo. Saan ko nga in-receive? Tawan mo't imbati mapagbayad ko. Ay, nawaw. Awan koleksyon nyo di taaya. Bayadak tumulaang kunakmaut. Hindi pa'y nga imbagak kada kayaw. Adi kay agpa-deliver iti parcelyo dito istorkaw. No awan ibati yo apagbayad yaw. Taawan pag-back up kaw. Manulaang mo't di parcel ko. Awan pa'y sa nga ribo ichay. Maan ano nga may no ipa-deliver mo ti parcel mo ijay balayaw. Awan nga rod tao ijay balay itay. Makapasar kayo mo't. Kasapulak da ya parcel. Ngam diyo pa'y lang in-receive mo't. Ay na, di kagbalin a demanding. Ta saan nakasuswelduan amang receive iti parcel yaw. Awan pa'y sir-serbi ti istoryo mo't. Ni Rosie mat yan nasabat ko. Dito'y istoryo ka di tinagapuan na nasyon na. Wad, dito'y tinagapon na. Apay kaday. Api akas jeti tsurahan. Saan matan ama i-drawing? Ay, un ata nagsubang kami itay. Ay nawaw. Ita niya gapumot na. Nangiwat launay day di arose. Kasta unay ti unget na kanyak. Idi saan ko nga in-receive ti parcel na. Para day talaang nana. Wan, awan imbati na pagbayad ko. Ngam nagsasao ay na. Kunamlan asino mo. Kunamlan suswelduan na. Day tangag pa'y sotirigat ag istok nana. Nakunampay. Sapay chismosa day di babae. Sigurado nga istoryaan nakmanen kadagiti gagayim na. Di ulat ni kaskaso nana. Tinapatag kat nadalos ti konsensyayo. Awan basulyo kenkwana. Awan ka di pa'y tricycle? Awan pa'y nga rod. Itay pa'y nga agur-urayak dito eh. Adun sama nga min ti pasaheros ita. No awan kagiddan mo nga agawid. Mabalin siguro nga agiddan tan. Iti kastakot makatipid ta iti plete. Ay wala, mayatak Rosie. Sa dinot naggapuam aya. At dala na pan ko ginatang. Sika nga eh. Adamot inlakad ko apapilis iti munisipyo. Ah, kasta ka din. Ayun gayam. Nakitam ka di insupot ni Sally idi Christmas party tayaw. Wan, nakita nga insupot na tinabati ang makan. Talaga nga awanan ba inday di a babae. Ha? No siya, jak maaramid tikas jay. Uray siyak mata. Ni, adan tricycle. Aglugan tan tapno saan ta amarabyan. Agkape ka pa, Mari Rosie. Agyaman naklaunay marinadya. Agtambayak pa'y man dito'y balayo. Ay wala, agtambay ka aginggat kay kayat mo. Awan parikot tita. Tapno makapag-istorya tamot lang. Kasta ti kayat kukat. Anya ti kayat mo nga istorya akang ka. Sika ano, adda ti kayat mo nga istoryaan kanyak. Istorya ang lata. Ayun, ni Aileen akalugaran tayo mare. Ay nawaw, apay ni Aileen. Pinanawan ti puri ng anak kasikog kang kwa na mare. Aya, Kaun, isumot lagayam asaanan nga agawid dito'y lugar tayo. Kay kayat namutan ti agnaad ijay syudad. mabain siguro iso adi na kayat ti agawin. Uray asino mo't No kasta tinagbanagan ti biyag mo, talagang agbain ka. Unay kan bakit? Ay nawaw, apay, anyat parikot mo. Anyat inarami day ja arusi dito'y balay. Nagsarsarita kami lang. May papanitan niya tinagsaritaan niyo. May papanitibiyag ti sa bala tao. Masapol ka di ama-amuam. Sikreto ni Mutten anoan niya. Amom akagurak day ja arusi. Pinaumay mo pailang mo dito'y balay. Ay nalakay na saya at atao ni Rosie anya. Kat no may samod day ja chismosa. Depende latamot Agtal na ka man si kanadya. Kita ama. Amang ano inton madamdama kat si kamot yung ti chismis na. Ay nawaw, saan to ama pasamak day talakay? Nasingad agayim ko ni Rosie. Di kagsaw akasla sigurado ka. Ngamin,
Saan mo akontrolado ti sumaruno ang mapasamak? Di mon samot na damag tinaramid na kinanasyon na. Ada siguro inaramid ni Nana Shona adi na nagustuhan Anya? Makamuka man langan. Oh, at tuyon ti asin nagat-gatangam udong. Ay, hagyaman aklaw na Ay gayam, kasaritam tuman ti anak mo. Ay nawaw, asino nga anak ko? Asino ka nakwata? Ni Rose. Ha? Apay ni Rose? Anya man ang tinaramid na? Maday ti panagsasauna kanyak idinaminsan. Anya? Saan ko lang nga in-receive ti parcel na. Kaungat nakmutan. In marmarites nakpayon akadagiti kalugaran tayo. Naimbag kumamot ano pudno ti bagbaga na. Saan mo't nga rood taada subsobra ti istoryana. Ay, kadagiti anak ko. Nilang Rose ti sakit ulo. Imbak-bakit na mutan ti kasya nga ugali na. Tanangam, ti panagsasaom inton sumaruno si Karuse. Nay, apay akas ta ti ibagbagayo, tatang. Nadamag ko tinaramid mo kensyon. Ay nawaw, nagpulong day je abakit kada kayaw? Respetum ko mabot di bakit sana masapol nga imarites mo. No at na di yung nagkinaawatan, aguli magkalatan. Day ta tijak kayat kada kayo, tatang. Nagadua sa uyo, kat diyo amo ti pudno anapasamak. Iso akaguran na ka ni Jessica agayim mo. Kakasta to ugalim. Diyo man ipalagip day je a Jessica, tatang. Saan lang nga ni Jessica ti madayo kang kakat. Agraman ni Jonah, likliklikan na kamutan. Awan bibiyang ko kadagita at rider, tatang. Saan da atraydor nakaw? Madayo da. Ngamen, di da kaya tugalim. Kanayon ngamin ang mairaman da no kasta nga da kalukwan nga ramidam. Narigat man di kasta. Ay, huston, tatang. Agsardeng kayon. Apay nga ipalagip yu payla ang dagiti tattao nga awan mo't sirsirbi na iti biyag ko. Kanya tararamidan da ya Rose iti kusina tayo. Ay nawaw, di mo aya makita. Madama nga kapkape. Bigbigatan nga imay dito'y balay. Wala, takayat na kano ti makiistorya kanya. Tila paspastri kam dito'y balay mo. Hoy, tapno bagakken ka, gayem ko ni Rosie. Amumot amarites da ita babae. Ayak talaga man, intun kwan, mangag na ta ibagbagam. Ay awanin na dyan. Nakaran kan samutin ito ugali na. Agulimak kan kunak na. Makaamu ka. Iti kinaado ti mabalin a pakigayimam. Day tapay lang at arusi at sismosa tinapilim. Kita ama, ang mga istorya am amin ang sikretong gangkwana. Amok dar aramida, agulimak kan. Naggapuan ti kapiyo, Marinadja? Inted ni katugangak mare. Kunak no ginatang yo, saan mo gayam? Talaga saan? Ayun gayam. Anya di intiks mo kanyak idirabi eh. At dati sa bali nga asawa ni Percy akaaruba yaw. Ah? Wun mare, adda sa bali nga asawa na. Limit ka nung agkit-kita da, kunati source ko. Ay nawaw. Saan ang mabutang kan lakay na? Oh, dayjay pa'y ti kunam. Awan kabuteng na dayjay. Kasla ti asawa ti kasinsin ko gayam May samot agatal. Aya? Wan, insukat na nila kay na iti may sa a driver. Aggagatal nga min deji a babae. Panagrupro panapaylaan. Ay, una yan ti kasta ang klase ti tattao. Nakita ka nagturong ni Rosie iti ayan nyo itay, Cardo. Agmalmalim tumanin nga agsarsarita dakin bakit ko nana. Nasingid da mo gaya mo. Uy, nasingid da. Kat kasla na akaran mo tinta asawa kiti ugali ni Rose. Nay, apa yan? Una, tanaturod mo tin asumong sungbat dahi dyan anadya kanya. Anya? Saan lang nga dayta? May samot tin amaritis ita. Ay, dayta ti delikado. Uni nga runana. Nubagbagak ni bakit ko kat agungat mo tin. Saan mo takas dya sigod kat? Ibagam kan bakit mo taaganad. Amangan no adda mailawan na nga istoryaan kat maimarites jay maysa. Dayta mo't laang timay sa pagdandanagak nana. Sapay nasa uunay dahi dya Rose. Bantayam ni bakit mo, Cardo. Amangan no mapasamak metken ko na, tikas iti napasamak kinibeti asigod agayem ni Rose.
Likli ka man dahil Rose, bakit? Kan numabalin, di mo unay tag-istorya kan kwa na. Na, iti anya aga po aliklikak ni Rosie. Awan mo't nagapaan mi. Wan ata delikado ka no isot kadwam. Pagkunamot. Kasanon, no maibusan iti chismis, kat si kamat ti imarites na. Oh, Ay na, di na maaramid ti kasta. Ngami, nagayam kami. Apay ngami nga agpanunot ka iti negatibo. talaga gaya man akaran kan. Naakaran no naakaran. Sigurado adumteng to ti aldaw asi kamat ti imarites na. Day tati imposible ang mapasamak, Kardo. Iti anya ko maaga po nga aramiden na ti kasta kanyak. Itapay lang kit mariknak an akaran kay ti ugali na. Kita man ta pa nagsungsungbat mo kanya. Saan kamot akas tayo di? Nagadulakit din nga mo. Payakas dito istoryaam kin antim sabit si Karuse. Ada ka di parikot, tatang. Nimutin na dya ti topic yu itay. Anya kumaita. Ay nawaw, kunak man no nasingad agayam mo ni Nadia. Wan mo, tatang. Kasta nga raw darami tinasingad agayam. Inistoryak laang matkan ante, ti maipapan kadagiti utang na. Anyan tulang ti panunot di tao no kasta lang. Pudno mo di bagak. Ngam pakaibabainan na matikas jaya mapan mo istoryaan. Tinapatag kat pudno ti ibagbagak. Ay, talaga plastik ka. Isung awan agbayag agayim mo takasta ka. Backstabber ka mo. Gayam amay sa. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito istor, Rosie. Apay ka day. Apay akas niyay, sakmatan ti target mo. Anya, target mo't asasawon? Apay nga imarmarites mo ti may papan kadagiti utang ko, ha? Ah, dayjay ka day. Imbabain na mo ilauna yun. At least, pudno ti inistoryak kadakwada. Anay Awanan ko. kay tibain. Kastagayam ti ugalim. Anay. Backstabber, plastic, traidor agayam. Makapaasar mo daya babae. Ha? Ne. Ay nawo. Inayado mo't abakit. Inton maramdama. At ang mabuong dita. Ay, di ka sumanaod dita si Kakardo. Anyat parikot mo aya. Awan bibiyang mo. Nagapa kayo kadikin Rosie a best friend mo. Awan bibiyang ko iti daya, Rosie. Iso ka diti makagapo. No apay asan ng umay ni Rosie diti balay. Saan man atila salsaludsudam, tatalaga apumod pudo tak tunggal mga kutinagan dayjay a babae. Adda ka din ni Rosie, Tata Udong. Nagpamyana ni Tayagsapa. Apay ka day. Kanyat ko kumaama kasarita, Tata. May papanitan niya. Saan mo't ngaminan asumardeng amang imarmarites kanya? Umay kan tulangan dito yung balay inton bigat. Sigurado ang marabyan maninday niya. Makapaasar mo't di anak yo. No apay ngamin na nakigayem ka kinkwana. Kitkas jay mo't ti ugali na sipod pa ite. Day tatibidot ko, Tata, na ilaw anak. Sa anak namin adim ngag kadagiti pamagbagada kanya. Imay ni Nadia dito yung balay itay alas 12. Anyat imay imbaga day a babae. Di ka kanumot sumardeng amang imarmarites kan kuana. Ay nawaw. Anya kumaita kat pudno mo dagiti istoryak maipapan kang kwana. Nasaya at nga rod, tikas na nga ramid mo, ah? Saan kami nga gayam, iso nga okay laang, tatang. Nalabos tikas na nga ugalim. Day tantok, ti pa kay babainam kunaktumad. Awan bibiyang yo. Biyag ko day ito eh. Ni Nadia Mutan, ti next victim day di arusay. Anyat kaya't Diyos sa na. Adu kanumot ti utang na. Iso ti marmarites ni Rusay. Ay nawaw, isumot lagaya masaanan na mapan ni Rosie di balay. Wan ata traitor mo day jay. Hindi pa'y ngami nga ibagbakin na di aliklikan na di Rosie. Ngam agpatanggan mo. Anya nga ita, isumutan ti marmaritis na. Mas daawak man ngamin kan bakit mo. Di na amot agpili ti gayem na nana. Saan lang nga ita? Di na amot agilimod. Amin na may papanitibiyag na kat istoryaan na. Nailawan mo tan Awan pabasulan na.
Tadamot lang bidtot na nana. Saan nga minadimngag? Kanya nga ita. Isumat na natin marmarit testing bilang nagayom na. Amo ko Nadya. Agtal na ka man, maditimod ko ita. Isumat lagaya masanan ng umay ni Rosie dito'y balay. Backstabber mo't gayam di frenim. Alam mo nun, di mo ipalagip. Dahita ngamin. Di mo ipangag ti may bagbagaking ka. Basol ko nga rod, saanin ang masapol nga iparupam. Inton sumarunong ngamin, bakit? Pilyam tagbalin agayem mo niya. Nailaw anak nga rod. Iso nga ro, pilyam ngamin anay mbag tagbalin agayem mo. Kung saan nga amin asikretong kat istorya yung katakwada. Laglagi pam, aman manula ang titao ang mapagtalkan itapanawan. Ay, nawaw! Pilyam anasaya at ti agbalin agayem mo. Liklikam dagiti gagayam wenno tattao anasa uunay. Ta mga nuga po iti kinagatal tingiwat da, ibaga wenno ibutaktak da ti palimet ken sikreto nga imbagam kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ar-aramida, manang Melinda. Ay nawaw, kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen, kabaalak met kit di daytoy ading ko. Tulungan kan, tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam, isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagam kit din no anya day tatap no amok. Ko ha? Adamanin bayadan mi ijay pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ang maka-exam no saan ang mabayadan day jay. Amo yung mo't private school ti pagad-adalak. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. No mabalin, ita kumamot laang alawas. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Inton bigat pa'y bakit? Apay ka di. Mabalin, apabuludan nakpay laang. Ay nawaw, an-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige, ited mo pailangan kinkuha na ti sweldo. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Dayta ti jak sinaludsod, ang saysayaadan namat siguro Ammo namat ang nagbanugak ti kwarta agas gastusan na. Sapay private school ti pagat-adalan na. Kapilitan ta isumat ngamin ta ayan ti kurso akayat na lakay. Sa deno manan ti papanam, Kristi ka anakan. Iti ayan ti gayom ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day ta agpalpaliwawang samutin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti aginjoy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaem. Sipud pimusay ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumat nga iliblibak dayta ka? Anya garot ti aramidam. Sumapul kamitin ay ti pakitang danam.
Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam? Ay na anti, di nakisuro ta ang Muktar Aramida. Anya? Nasalaw ko ni Kristi ka nakantay di sinto itay bakit? Kadwa na mat nagitiga-gayam na. Wana kasta matibiyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pala ang dayjay, wano? Wan mo't papaiskwilaan ni Manang na. Apay ngamin asaan mo't amakitangdan. Amo pa'y man mo't iti dayjay akaanakan ta. Gaputa ada ni Manang na kat kastamot tan ti aramidan na. Day tamang namnamalaang ti ammo na. Naimbag tawan pa ti anak dedwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak. Saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho? Alang ti kwarta pagbayad ko, Manang. Agtugaw ka pa'y tada pagsaritaan ta. Ay nawaw, anyat pagsaritaan ta, Manang. Sa dino tinapnapanam idi Sabado. Ha? Anya di nangag ko nag-outing kayo manan kadagiti gagayam mo? Wan, Manang. Nag-outing kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan? Ni Manang met. Awan tinagastos ko, tain libre na klaang tigayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka, Kristi? Na, pudno ti bagbagak, Manang. No asino met day tangag pulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete mo nga rod. Mala, alaam ti kwarta a pagbayad mo iti pagadalan. Siguraduam laeng ang makaturpos kay ti kolehiyo. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni Manang mo? Kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda nagidanon anagauting tayo idi Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day ta ti jakam mo. Awan mo't imbaga ni Manang. Basta nagungot lang ang kanyak Ngam di balin agano sakpay lang ita. Agpamarangak anasingpet. Takasapulak pa'y titulong na. Ay no masapol a makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay, friend. Bumalasak to, numalpas ko ti kolehyo. Mayat ti diskartim Siyempre, numasapol nga agin si singpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal. Tapno addan tumat ipanakkel ko kankwana. Saan nakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda kanakan. Adda ka din ni Auntie Helen, angkal. Awan na antib. Ada na panan na. Apay ka di. Umay ko laang matkit di i-deliver ti masetas nga order na, angkal. Binayadan na ka di. Wan, angkal. Fully paid. Iswada kayo pa'y laang ti mangi receive, wan. Mudko nga rodan na kong. Ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi kanitinaw, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, numakaturpos ni Kriste. Dakkel tumot katulungam. Wan angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilyami no makaadal. Hawanin makunak na kong. Talaga responsable ka kabsat. Bagbagam lang ti kabsat mo. Tapno saan ati agpaliwawang ti ammo na. Ayan ti masitas ko lakay. Anya masitas bakit? Ay nawaw. Jay may in-deliver ti ka na kanta Ay, wan! Aday jarwar, tilagat katangam mo't bakit? Wan tapno makatulong ak laang iti ka na kanta. Suportaran tati negosyo ni Melinda. Nagadumot ti sideline da di akanakanta. Wan nga raw, ilako na mo't amin, amabalin ama ilako. Kasta talaga no nagagat ti may sa tao. Nagasatlaw na ni Kriste, takasta ni Manang na. Ure na kaung-ungat, kat aramidin na mo't ti amin para iti kapsat na. Podno launay tanakunam lakay. Sapay la kumaata makarik na mo daye a Kriste. Tulungan na kumamot ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati it-itid ni Manang na ti urayan na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wan nga rod.
Nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbagkan ka ang taada ni manang mo. Ay nawaw, adda ni manang ko, nga masapul mat nga agpamarangak. Amo mat, nakaungungot kan istrikto launay day a babae. Wen ang adalata pagdawatam. Sa bagay Agano sa klaeng iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpat iti matang na. Numalpas ko ti kolehiyo, iso ti singirak. Ay nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbaga na. Singirak to, numalpas ko ti kolehiyo. Kasano laangan numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay unay kan, beshi. Apay ko mga agpulong akken kwa na ngay. Uray siyak met ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sising putak met. Ay nawaw, anya ti ko kwaam dito'y sentro si Ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay a pinanawan da ka, idi nasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang, mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay matakasta? Di mat imbagak keng ka ang makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pa kitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo? Trabaho ti umasidag keng ka? Di na kumamat sermonan manang, di nak ibabain. Asino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Ha, mapankan to ije balay inton malam, taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni manang mo. Hey, makapaasar nga ro daya Amelinda. Amuna nga ado ti lumablabas, sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti aramiden na dito'y sentro Dayta nga ro. Nakabutbuteng gayam ni manang mo anya. Wala, iso akagurgurak launay dayjay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin, uray adda ni manong tinong. Ay nawaw, saanan aparikot day takeng ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ay wala, agin sising putak lang ita. No makaturpusa, awan matan bibiyang ko iti dayjay a tao. Ne, alam samod ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumet tan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo tinangidanon di kastaken ka? Saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak? Unay mo ti kasta pa nagsasaw ti kapsat mo? Hagin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga rodon ti plano mita, kasano ti panagadal na? Makamumatan Di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Una, ang mga numakaturupos ko ti badag na kamutan. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Iso lang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang agsasaw iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamutan. Nakalaslastog. Isu ahuston. Agpinatangkan kamilatan. Ustumat lang tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya? Ti kunam kade, kat jak maamuan ti may papan iti planom, Ni, anya a plano manang? Amok ano makaadal ka, kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Asino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat nuapay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan, kadagiti bidot mo, kasta ka day? Manang. Naimbaglangan tada nangidanon kanyak. Jakla impagarup, ape kimatgayam ti kinasingpot nga ipakpakitam kanyak, akabsat mo. Manang, saan kumamot akasta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat,
Awanan tinamnamaam at tulong manipod kanya. Di ka matan simsimrak, Beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw. Itian niya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kabsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na matanda iti dakes ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, Beshi? Ang mga nudag iti dumaan ang istorya ama. Makapasar. Saanan amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut kabailan apagadalan ti bagi. Kunakman no agad adal ni Kristey. Jak amo ante. Ay nawaw. Apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante. Iso mo lagayam anakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasayaat mo't ata na panunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kapsat mo ngay. Ay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas di ti galad na ante. Iti kas di apa nagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehyo. Adya, Dayta ti pudno ante. Nanggag ko ti voice record iti imbaga na apam maranglaang ti kinasingpet nga ipakpakita na kanyak. Peke ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka ding, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay? Jay ko nakngarudan. Nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano ataw na tinulungam. Di ba lilatan Nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas ti aplano na. Jaklaim pagarup asa iro mat gayam ti kabsat at tultulungak. Agnakamat siguro, nawan ka mang tulong kenkwana bakit? Ay, adamatan kenkwana day talakay. Awanan bibiyang ko iti dayjay a tao. Saan ba't gaya man nga sa eskwela ni Kriste? Helen, bakit? nagikat, tanauma ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idinapalabas nga aldaw. Kat nakabutbutang titumulong, ta mga no ibadek nakto kunanakiden. Noon nga mo't ngamintin sa usawang ni Kriste, Basol na pala ang ano saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang, tinarugyan na. Awanan maaramidan na, ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam, Kriste kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginroll manan. Awanan, anti. No apay mo nga may akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Wen ta siyempre, mabutang matan ni Manang mo. Nang runa kat saan anak kaadal dayjay. Amok day ta, anti. Mabutang ni Manang mo, ta ang mga numakaturpos ka, kat ibadek mo ti kapsat mo, ang nagsakripisyaw tapno makaturpos ka. Anyat maaramidak nga, kat nalpas mo tan, anti. Kayat ko ti agadal. Awanan. Nalastog ka nga men, isuaday ta. Nauma ni Manang mo. Awanan Ano siya mong ti makitang tangdan. Anya ngay nga raw. Ay, nawaw! Respetuam ti tao nga agsaksakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog, tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan
Agiliw-liwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubata kon bakit? Ay nawaw, agkape-kapay mo't kaririing mo lang. Agkapiyak tulangan ninton madamdama. Masapul ang masapak amang pakan kadagiti tilapia tarakan ko. Tagpasada kita. Kabailam ka day, agpasada. Kabailak bakit? Sayang ba? Sigurado nga ado ti pasahero ita. Taagawi dun dagiti bisita. Sige, adakan ka day ta. Ngam no di mo kabailan, di mo ipilit. At damot kwarta nga ipaw-paw iti anak ta. Kabailak pa'y bakit? Sigakit di mo. Mala, agrubat ka nga rudan no agpasada ka inton madamdama. Agluto kan to iti pamigat ta. Wen, oray di mo ibaga, talagang agluto Adto yan tikat gatangam na nais ka. Agyamanak, Jocelyn, naimbaglaeng nga da pamigat me ken ni Tatam Amario. Aywon, nasapaan nagpaabagatan ni Tata Mario. Mapan na pa kanan dagiti tilapia taraken na. Agasam man day jay nana, nasapa launay mo. Agpasada ka nung amin ita, balasang ko. Aywon, mayat ti agpasada ita. Ado ti pasahero nana. Dayta ti kunana itay. Isupay mo't Isupay nga igatang yu iti masapsapul yu. Aguray kabi pay iti mano alawas. Saan pa'y ngamin amabalin amailako dagiti tilapia na. At least, adaur urayin yu. Nasayaat, takas ta tinapanunot ni Tata Mario nana. Saan akas iti daduma aparentes, apagbalin da a retirement fund dagiti anak da. Agarubuat akon bakit? Nakita nga do tinakapila pasahero itay kahit. Mala, agawid ka inton alas 12 Di mo man liwayan nun, narigat ti agsakit. Wen, At dain nalam adanong mo. ayun, nalipatak nagpaisaw. Makitam da ita. Anya nga iti inumam ijay. Nalipatak nga ron bakit? Mala, orayan nakbiit ta mga laak iti danom mo. Saan amabalin nga awan balon mo adanum. Nang runa pa'y ka napudot ti panawon. Okay, bakit? Agawaam Kunak man magpasintro ka ita, feeling. Kumaang, adda ka numit trabaho mi kin ni Mari di na ita. Masapul asumrag kami. Ay nawo, kasano nga ron tilakad mo kuma? Yak nga rod ang mula kay. Masapol ang maipasamday jay. Tanabayagan na daw dawatin da jay papeles. Amangan numabalin asikapay lang ti mangitulod. Ay nawo, apay asyak tibaon mo. Win atawan samot ti aramidem. Awan No awan trabaho, mapan ka. Isupay day di agastusin ta. Pangalaam kumangay iti 3,000. Pagpanunutak pa man bakit? Ni, saan ang mabalin ti kasta lakay? Sayang day jay no saan ang mailakad ko naktumot. Amangan no awan ti maawat ta. Nala, unay. Mapanak inton madamdama. Nagsapa kay matgayam, Tata Mario. Una, tato ti pasahero ita. Isupay mo't ti mapasadak. Siya kung tilugan nyo, Tata. Ay, dahi tati saan na mabalin, Anton. Ay, nawo. Apay saan na mabalin? Makipila ka, Kita ang atidog ti pila da kita aglugan. Kanon to makadano na kijasintungan, nagpilak pa lang. Ang mga no inton sumaruno pa atawan. Atidog ti pila kit agdardarasak Tata. Pasensya kan baro. Ngam saan ka nga ilugan. Masapul nga agpila ka. Iti kasta, kat awan maibaga dagiti padam a pasahero. Anya, palawan kan. Siya akong ti sumarunong agkarga. Tay kunak itayan, agpila ka. Tapno awan maibaga ti padam a pasahero. Grabe kayo, mate. Agdardarasak kunak lang arudan. Di pa'y kahit ti mangilugan kanyak, mate. Unay kayo! Ay
Ay nawaw, inayadam mo't ati mangirikap itiri daw. Mabusurak launay ti dadya lakay. Ay nawaw, asino manen alakay ti dakdak nga matam si ka Anton. Dayjay amaryo ah. Apay, anya ti naramid ni Tata Mario kan ka. Di na kahit nga ilugan iti tricycle na. Amangan mo't no saan ka ngamin ang nagpila. At idug ka no ti pila itay alas 12 ka. Oo, amo naman ngagdardarasak. Tinapatig akit nakalugan ka lagta. Aduma ngamin ti pasaheros ita. Wanang nagureak pa lang iti manong nga oras sakbay ang nakalugan ak. Ay nalakay, maawatam kuma. Saan ang mabalin nga ilugan na kano saan ka nagpila? Sigurado nga iso ti reklamo dagiti padam a pasaheros no kas na ti aramiden na. Basta, kagurak launay dadya lakay. Agdan tula altaw na dadya kunak tumay. Ay nagsardang ka man Anton. Inuubing mo ti kasta ang kapanunutang. At dala kong akarne, Jocelyn na kong. Karne ti baboy laang tata. 2 kilo man na kong. Bayadak mo't lang ti utang ko dito yung store mo. Dakkel samot ti napasadaam tata. Adamot basit. Usto tapno adamat gastusan nyo kinanais ka. Putno launay takunam. Narigat ti mangnamnama iti kwartang ipaw iti anak may. Bilibak kada kayo, takas ti kapanunutan niyo tata. Saan akas iti daduma dita? Una, tanapigsapay mo't na tao. Kabailakpay mo't nagtrabaho. Nagasat launay dagiti anak yu kun nanais ka tata. Araramidak lang tamok amay parbang. Kasimot ngamin dagiti anak ko. No isuda tinamnamaan. Kat mabambanog tamay. Ayun gayam, at titibayad ko. Agyaman naklaunay tata. Adamanan igatang ko itilako. Agyaman akmay, ta pinautangan na kiday. Sapay la kuma, ta saan ka ama uma kada kami kininanam iska. At ginatan ko akarni bakit? Agasam manday talakay. 2 kilo ti ginatan ko. Ipritom ti may sa kilo. Tapno adda may sagpaw iti natengno kwa. Awan samot ten nabati a kwartam. Inggatang mun samot iti karni tinapasadaam. At damot kiti basay ta nabate bakit? Awan pagdanagam. Okay, nukas tati kunam. Di agpasada ka manan inton bigat. Depende, no adu ti pasaheros. Day talaang agpaisaw. Agteksto ka no ni Parilan daw, no adu ti pasaheros inton bigat. Narigat mo't no pasada akit awan mo't laang pasaheros bakit? Wana, siguradwom pa tapno saan asayang ti bannog mo. Naimbag arabi Mari Jocelyn. Adala ko maabangos. Adda mano akilo ti gatanga marifele. 1 kilo lang Mare. Agtugaw kapay tamang isuputak mare. Okay. Ado ti pasaheros itaan niya Mare. Wen mare, uray idi kalman at idug kano ti pila. Agawid nga minan dagiti bisita ita. Napudot to pa'y ti ulo ti daduma mare. Ay na Mare, uray nilakay ko idi kalman. Impanalpaak na ti ridaw idi nagawid. Ay nawaw, apay kanumot ngay mare. Una, tasaan nga inlugan ni Tata Mario. Ni, itian niya aga po. Masapol ang masurot ti pila, Mare. No ilugan na nilakay ko kat saan mat ang nagpila, sigurado nga adda agrire. Ay wun day tanga agpay ti parikot. Ang mga no ti driver pa'y ti pagpupudutan da. Naku nampay, Mare. Narigat ti agbalin a driver no daduma. Adda dagiti pasahero ang natangkin ti ulo na. Sa anak pa'y ngagpasada bakit? Ni Delphine man ang tagpasada, tada aramidak. Anyat aramidam lakay. Mabalinan ang mailako ti tilapia at arakin ko, bakit? Sigurado ka. Wan, isursurkon to, tay supay manan. Sika Agluto kay ti pangaldawan ta, agpaabagatan akpay. Itugot mo titimbangan. Saanan, bakit? Ikilok tulatan di ti balay. Mano akilo ti ilakom aya. Depende. Kasaritak to nga rod ti gayem ko. No kayat na di i-wholesale tay latan kadakwada. Saanan bakit? Ang mga nubaratan daw, no saan ka? Ang mga nuutangan dan tumanan. Saklatan ti mangilakaw. Kabailakmay. Pampanunutik laang ti paglakaam lakay. Ang addakan ka day taa.
Umay ka man lakwan, Jocelyn na kong. Anya tala ko yo, Tata Mario. Fresh at tilapia na kong. Manuti may sa kilo ngay. 120 lang. Ay nawaw, nalakamot tata. 150 ti may sa kilo di sentro. Saan pa'y a fresh day jay? Tapno maibos adagos ah. Saan kayo nga ta amalugi, tata? Saan matkit day? Manu akilo tigatang maya. 2 kilo man nga rod, tata. Ay na, agyaman aklaunay na kong. Naksayan mo't lang tilakok. Mano a kilo ta nabati, tata? At dapay 8 na batay. No adati saan amagatang, iyagyulatan dito'y store ta ilakok no adamayat agumatang. Anya tala ko yo, Tata Mario. Fresh at tilapia, Fele. Nagapon na, Tata. Iti fish pond ko, ija bagatan. Sigurado nga rod a fresh data, no tarakan nyo, Tata. Ay, word. Fresh at talaga. Kita. Ikanak nga rod iti 2 kilo, Tata. Ah, hindi. Agyaman aklaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Ay, manungaminan ti may sa kilo. 120. Ala, mabiit lang nga rod ta alaag ti pagbayad ko, Tata. Urayan naklabiit. Nangalami ti tilapia, bakit? Lako ni Tata Mario. Ay, nawaw. Ang mga no istak day ta. Saan, lakay? Kita akit talaga a fresh. Nagapo ka no iti fish pan na iti abagatan. Ay, ah. Wen. Ay, wen, ibaon ka pa'y man iti store. Apay manayin. Naibus mat gaya man ti sinigang. Agluto ako maiti sinigang at tilapia. Muto iti may gatang. Agawa di ka manin ngamin dumagas iti ayan ti kumparem. Sa dino tinagapwam si ka Anton? Di talaang, bakit? Ay nawaw, sa dino adi talaang. Apay akas ta tiisam mo, ah? Awan, may. Mayat lang ti isam ko tanaragsakak. Ay nawaw, saan amabalin anaragsak ka nga awan gap-gapo na? Oo, nangibagamot. Na, sumumpat pa'y lang amin. Inna ko niti silita, kahit kunta ginana. At dansamot kalukwan nga inaramid mo, ah? Kalukwan mo na sa asawom. Awan inaramid ko akalukwanan niya. Alaan nyo man daytoy nanais ka? Anya dayta, balasan ko. Bayad ti tilapia ang inyeg ni Tata Mario idinapalabas nga aldaw. Ah, nukasta, nagatangan. Wan, nagatangan No adapay na bati iti fish pan na. Ibagayo tamang yegmanan nana. Uray sa nga 10 kilo laeng. Ay wen, ado kanupay tinabate. Mangyigman nga ron iti sa nga 10 kilo. Ta ilakok dito istor ko nana. Kaanaw? Basta itulod na lata dito'y nana. Sige, ibagaktukan ko na, basang. Nagawid ka mo adagos, lakay. Wala, tawan mo ti tilapia, bakit? Ay nawaw, kasano nga awan? Sinabidungan dalakit di dayjay. Anyat ko nam. Sinabidungan da dagiti tarakin ko at tilapia, bakit? Anya, sino nga'y matinangaramid iti kasta? Dayta ti jakam mo. Amangan mo't no adda nakaapam dita ka bimalos. Sino kumangay? Awan mo't amok akaapak, bakit? Panunutam anay baglakay. Nasken amaikan iti leksyon no asino man tinangaramid iti kasta. Iti anya aga po sinabidungam ti tilapia ni Tata Mario, ah? Sika, Anton? Sinabidungan? Ne. Awan amok dita. Ay sos, di ka man agindidiam mo. Adda nakakita iti inaramid mo. Anya? Nakita na ka ni pare dino. Kaano ka no? Idi Sabado. Kung nagtupay ka, adda manin kalukwan nga inaramid mo. Iso amayat ti isam mo, idi nagawid ka. Mala, ibaga akong dipod no. Siyak tinang sabidong ititilapya at tarakin nila kay Mario. Takayat ko ti makabalas. Naragsak ka nga rod, iti kasjay nga inaramid mo. Siyempre nakabalas akmot langan itinaramid na kanyak. Agsarita kayo kano inton Sabado, ijay barangay hall. Anya? Ni Kapitan tinangibaga kanyak, kat saan amabalin, adi ka mapan. Anyat nagsasaritaan nyo iji barangay hall, tata.
Masapul abayadan ni Anton dagiti tilapia sinabidungan na. Sayang mo't. Un nga rod, imbes nga dailakok, awanan ta sinabidungan na mutay. Manuti bayadan na ngay. Bayadan na at ibalor ti tilapia sinabidungan na nakong. Naimbag ano mabayadan na adagos tata. Un nga rod, at damot kid din ni Kapitan. Barang agbutang kan kapitan tata. No apay ngamin asinabidungan na ah. Aging gagayam ita, kat nasakit tinakam na idi saan ko nga inlugan idi. Manuabulan ng tinapalabas tata. Namupay man iti dadya tao. Di mo't makawaawat to na duma. Ang tinapatig kanya kita, kat agbayad. Tapno saan mo't amasayang tibanog ko ah. Nasalaw ko ni Kapitan di tadalan itay. Anya kumaita no nasalaw mo. Ay nawaw, agsingsingiran Agsingsingir. Jay bayad ti tilapia ni Tata Mario asinabidungam. Agbayad ka kano takasapulan dati kwarta. Bakit taumpay mo't kwartak? Ay kat parikot mo matunday ta Makitangdan ka ngamin Mabalin asikapay lang timang bayad. Sika tinangaramid iti parikot mo. Iso ama kaamu kamatan amang sulbar. May saka darasudos. Di ka pa'y makauawat. Oh, anya nga ita. Nadusa ka di na oras. Ay nawaw! Di ka agbalin adarasudos. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutan pa'y anaimbag no nasaya at matlaang ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay man ang tabong-bungo nam, lovely bakag. Ay nawaw, kas makita mo't, regalo manen Sabon kan chocolate mateta. sabon kan chocolate para kan ipag-erika, long sleeve mo't para kan itatang. Sigurado ang maragsakan lagi jay. Sapay la kumaalakay, Mayat tirik na no adda manugang kan ipag ama nagregalaw. si kakit di mo't lakay. Pudno may. Kada kami amanugang ni tatang, saan laang mat asyak ti managregalo. Ket no sikat ti consistent uray simple lang ti regalo. Jay daddo maamanugang ni tatang, espesyal ti regalo da. Nga, sagpaminsan may. Alawanan lakay. Aramidem meten no anya ti aramidem ijay. Di naktaktaken. Umayak man tatang. Anyat masapul mau, lovely na kaong. Inyeg ko laang ti regalok para kada kayo. Daytoy ti bagyo. Para matken ipag-erika to'y maysa. Ay nawaw, saan ba ta masapul at tinawan? Ngay kan na kami ti regalo may anak kaw. Ay na tatang, awatan nyo kit din. Kastuyak at talaga tunggal Paskwa. Isu ako na ti daduma ama nagregalo ak kano. Uray simple lang ti kabaalak nga irregalo, naragsakaklat ta. Mala, agyaman kami launay. Uray kaskasanaw kat adamot na awat mi arigalo ita Paskwa. Awan anyaman na tatang. Agpakadak matlaangan. Ay nay, ang kapi-kapay Inton maminsan to tatang. At dapay nga minlakad ko. Mala, agan anad kamot nga raw. Rumwar kan samat, Erika anak ka. Wen tatang, at dalakad mi kadagiti gagayam ko. Nay,
Anya nga ita inigaman yo. Regalo ni ipagmukin ka. Asino nga ipag ko, tatang? Ay nawaw, ni ipag mo lovely Anya nga'y mananday ta? Awatem kit day. Mala, idiretso yun iti silid ko, tatang. Kitkitaan yung agrub-rubwat da tao. Mala, lukatam tawin to nagawid ka. Wen, amangan no saglalakan tumatla ang tilinaon day ta a paper bag. Na, di ka kit di agyaman, tadamang tad iti regalo ken ka. Aha, jak to pa'y nagustuhan ti inregalo day jay nga ipag lovely idi napalabas atawon, tatang. Ay nawaw, si ka lang aruden tinikkan day ti regalo, si ka pa'y tinareklamaw. Kat, linukatan yon ti regalo yo, tatang. Wen hindi pa'y may sangaal daw. Kat, anya nga iti inregalo day jay a lovely kada kayaw. Long slave ken chinelas mait. Amangan mo't nuwag-wag laang ti inregalo na along sleeve kada kayo, tatang. Ay nawaw, saan mo brand niya o tinregalo na kanyak. Sika nga'y, anya mo tinaawat mo a regalaw. Sabon kan lokal at chocolate. Anya a lokal at chocolate mo na sasawam. Lokal ta saan mat nga imported ti chocolate nga inregalo na. Mayat nga agpaiso ti paper bag anang ikargaan na. Ngamkas jay mat gayam ti linaon na. Agyaman kalatang amain, tada naawat mo o rekas-kasanaw. Ay natatang, madlaw akayat na laang dajay ti agpa-impress. Naimbaglangan ta nakaumay ka, manong. Apay ka di ading kaw. Isublik dagitoy. Atoy. Ay nawaw, anya nga na kita. Ay kat dagiti inregalo ti asawam kanyak manong Pipito. Nay, apay nga sublime. Jak nga rod magustuhan, manong. Anya nga'y dagita nga inregalo na kanyak. Kita ang amin kabaalak ti gumatang iti kasta asabon kan chocolate. Si kalangarudan ti inikanda. Si kapay tinariri. Amok kayat na lang day ti agpa-impress iso arigalo kanumat arigalo. Sipod pa'y ini, kat managregalo at talaga ni Lovely. Isubli kong dagito at chocolate kan sabon. No, di mo kayat. Mudtaw ita kukwakaon. Nagadulakit din arirem. Di mo amaw ti mga presyar kadagiti regalo amaw-awat mao. Merry Christmas, Erika. Kastamat kada kayo, Nana Sarya. Iso na laang atawan maitid ko a regalo para kada kayaw. Ay, okay laang, Nana. Narigat mo't laang no adda itad yu kanya kadyak tumat laang magustuhan. Amo yun, no anya ti kayat ko asawan, Nana. Oray anya pa'y a regalo ti maawat, tinapatag kat naggapo iti puso. Narigat nga tati agpapa-impress, Nana. Kas iti ipag ko managregalo ka no. Ngam no makitam dagiti irigregalo na, ay na, talaga, makapadismaya. Anya? Amuyaw, no anya ti inregalo na kanyak, Nana? Lokal asabon kan chocolate. Lokal mo't nga ibagbagamat. Ay Nana, talaga lokal. Kaslamot laang tasabon ala kuyo, Nana. Daytoy. Dayta nga rod, Nana Sarya. Kano nangina ti presyo daytoy asabon, kanabanglaw si ka. Ay na, no siyakla isa, saan ko maapresyar ti sabon a regalo, Nana? Anya? Aglablabos mo't dayjay akapsat mo, Pipito? Ay nawaw, asino akapsat ko bakit? Dayjay nga Erika mapanakit di istoryaan ti maipapan iti inregalok asabon kang kuana. Ay, makapabusor lakay. No di na kayat, di insubli na latta ko makanyak. Kinapudno na, kayat na nga isublay ngam inala ni tatang. Ay, no amukla ang akas jay ti aramiden na. Jaklatan ko mainik-ikan. Inton sumarono, di mo latan ikan bakit? Ay, talaga asaanan lakay. Maupay ta amang ted iti regalo no kastala ang ti maikan. Naririlaunay mo't. Pasensya ka ni ti kapsat ko bakit? Awan ti basol mo. Talaga laang anaarte ti kapsat mo. Diyak ilibak day ta, sipod pa ini. Nagano ti riri day dya tao.
Uray simple abanag lang, agriri adagos. Naimbaglangan, tan naranaan ka dito'y dalan, Erika. Apay, adda na patag nga ibagam? No adda ti parikot mo kanyak, diretsaan nak. Naa, anyat kaya't mo asawan? No di mo kayat ti regalo nga intad ko kang ka, isublim. Saan ang masapol nga istoryaam iti sabali a tao? Ay na, inistoryak laang mati adda iti kaunggak anya. No maipapan iti kakasta abanag, saanan ang masapol nga istoryaan pay? Saan mat amabalin nga ipilit yun no jak kayat? Di ka madanagan. Maudi day di a regalo ang maawat mo kanyak. Awan na sakit abakrang ko no bilang laang. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. No awanan tinapatag nga ibagam, agpatuloy akon. Jak kayat ti apa, imbagak laang ti adda iti kaunggak, kunak manan. Kasta unay ti unget ni Manong mo pipito itay. Apay ka no? Anya launay ka no ay ati pagpungpungtutan ni Manong, tatang. Wan at sang kaistoryam kanu matiin regalo ni ipagmukin ka. Hindi pa'y Pasko na jay Apaya di ka agsardang. Ni tatang mat. Saan anasaya at ti kasta galad? Apay diyo ammo, di kunada a voice out, tatang. Voice out dita nga. No amaw nga damasaktan iti isawang mau. Nasaysaya at no agulimag kalatan. Alawanan, basol ko, no basol ko. Ay, pangasem. Di ka agar-aramid iti banag apangguraan ni Lovely ka na tayaw. Di ka agar-aramay iti pag-aapaan ti pamilya tayaw. Naawatam. Ay, umadan ni madan ti Pasko. Wan nga rod nana. Mano abulan laangan kat Disyembre manen. Kita laang Ay nawaw. Ti anya nana. Ang mga no agaramid ka manan iti paka-istrisam. Gapula ang iti dayta a regalo. Saanan nana? Sigurado ak asaanan ang maulit ti kasjay. Tapilyak ang naimbag no asino ti ikak iti regalo. Pilyak dagiti tattao nga amuna ti mga presyar. Ay wan tapno awan ti parikot. Nakunayo pa'y nana. Narigat ang maikan iti regalo dagiti tattao ang nareklamo. Sika lang arudin tinangtad. Makangag ka pa'y kadakwada. Regalo man ang tabungbungan ng bakay. Wan Paskwa manen. Tinawan lang nga nakastatyar aramidam. Isumat nga minti na kay Rua maklakay. Di mon ikan ni Erika. Wan lakay. Awan ti regalo na. Ni tatang laang Anya nga itin regalom ka ni tatang. Sapatos lakay. Ay nawaw. Nag-level up Wan adamot kwartak nga igatang ko. Intad ni bus ti tangdan mi. Barang maapresyar namanen. No ni tatang, sigurado ang maragsakan na dyan. Saan mat kat di anapili? Ure anya ti maawat na regalo kat naragsaklat ta. Sana kasi ti kabsat ko ang nareklamo. Merry Christmas, tatang! Merry Christmas, mate. Lovely anak ka. Regalo para kada kayo. Ay nawaw, ay yaman naklaunay Tinawon nga damaw awat ko kin ka. Awan anyaman na, tatang. Talaga akayat kayo nga ikan iti regalo. Anya nga itilinaon da iti akahaon. Lukatan nyo Sigurado ang magustuhan nyo day tatang. Ay nawaw, sapatos mo't gayam. Tapno ada isuot yun numapan kay makimisa. Nakitak ngamin adaan ti sapatos yo. Isuan na panunot ko sapatos latan ti irigalo kada kayo. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan mo't lang ang tindaan sapatos ka. Ay nawaw, nangalaan nyo iti baro a sapatos yo, tatang. Inregalo da lang kanyak dayta. Asino tinang irigalo, tatang? Sino kumapay? Ti ipag mo No kasta, inikkan na kayo manan? Wen, inyag na idiawan ka. Awan bagay, awan sapatos ko.
Awan matimba tinaaparakin ka. Anya? Narigat mat ano'y kan nakaitirigalaw sa agririkan tao. O di sayang mait. Awan mo't sapatos ko, Manong. Sapatos mo't ngay bagbagam si ka, Erika. At damot inregalo ni Manang Lovely ka ni Tatang. Anya kumaita, no rinigaluan na ni Tatang. Bagik mo't ngay. Amok akwartam mo't lang ti inggatang na iti sapatos nga inregalo na ka ni Tatang. Ay nawaw, kamali ka ading ko. Tapno'y bagakin ka. Bukod na akwarta ti ginastos na para kadagiti regalo. Anya? Kat naawan man naawat mo, basol mo matlaang. Nariri ka ngamin. Ahaw? No adda panunot na. Aguli magkan. Ora sino mat na. Madismaya no nariri ti tao nga inikan na iti regalo. Adun tumat as sao mi dinapalabas sa tawan. Oh, hanya nga ita. Awanan na awat mo. Anyat planom lakay. Agawid tayo kadi ijay lugar mi inton baro atawan? Saan mat nga ro na aprobaran tilib ko bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? No okay lang kan ka. Itayan ni Tatang Latan tapno as-asidag. Mabalin latamot. Ala, kasaritak to nga ro ni Tatang. Iso na lang ta mga no agsubang kami iti kabsat mo. Saan mat siguro? Bakit? Sigurado nga aging ga ita kat nasakit tinakam ni Erika kanyak, tawan na awat na arigalo iti Paskwa. Liklikam latan Adamat kot din ni Tatang. Kabuteng ti kabsat ko ni Tatang ko bakit? Kamusta ka mutan, Lovely? Nasaya at latamat tatang, iso na lang ata ko silap mat ako silap ni Erika. Di mo'y kaskasulatan na dya tao. Nasakit lang tinakam na ta saan mo nga inikan iti sapatos. Kasano laangan no? Di ka madanagan, tadak. Di na maramid da dya ti makiapay ti sangwanak. Ay huwan gayam, dapay mo't nabati a barbikyaw. Amangan kunak no kayat yun ti mangitunaw. Uwan man tatang, mangirwar kayo no addapay. Mala, mabitla nga raw tairwar ka. Happy New Year, Nana Saria! Kasta magkang kalablay, Happy New Year! Kumusta nga iti baro atawan nyo, Nana? Kas iti sigawd, mayatlat ta. Awan magki di nag-aapa Da kayo ngay. Damag ko kat nagbaro atawang kayo iti ayan ti katugangam. Aywan, Nana. Ada nga min trabaho nila kay ko. Kumusta mo taon ti trato ti ipagmukeng ka? Saan kami nagsarsarita, Nana? Kuskusilapan nak ngamjak in kaskaso. Nasakit siguro tinakam na tawan baro a sapatos na idi Paskwa. Iso nga agpaiso ti pagsaksakitan tinakam na kanyak, Nana. Usto atap no maamiris na ti bidot na. Naririntumo nga main. Imbis nga agyaman, taada man nagregalo nga ipag na. Saan taday tariri na may tinangro na. Kaano pa'y anagawid kayo, Nana Saria? Idi kalman laang, Erika nakaw. Kat, kumusta ngay mat ti baro atawan niyo? Na-enjoy mi mait uray kaskasanaw. Da kayo ngay. Jack na-enjoy apulos, Nana Saria. Ay nawaw, apay mait. Wana, tanaki baro atawan ti kabsat kan ipag ko ijay balay. Mayat ki di ata na kumplito kayaw. Oho, apay diyo ammo akagurak launay dayjay nga ipag ko. Ay na, Erika aya. Baro atawanan. Sursurwam ka di ti agpakawan. Wano saan agmove on kan. Ay nawaw. No para kanya kat awan ti basol ti ipagmukeng ka. Uray siyak met No nariri ti maikan iti regalaw. Talaga adjakon ikan inton sumarunaw. Anya? Baliwam ti kasde nga aramid mau. Be grateful no adda na awat mau. Rumbeng na laang nga agyaman ka. Laglagi pa umasaan nga amin nga ipag ket kas iti ipag mau. Ay nawaw! Simple man winunginginaan ti regalo anaawat mo, rumbang nalaang apagyamanam. Tinapatag, nagtaod daytoy iti puso tinangted, wenno nang irigalo ken ka. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalawa mo gayam ti salon mo, Ruth my friend. Sakto lang mo't friend. Kaya't kukumati agpadalos iti kuko. Alakat mabalin mo't friend. Lasya akong ti mga ramid, tamadama ti panangam ti assistant ko. Iso na laang atawang mo kwartak. Ah? Krisis mo ngamin ita. Iso nga uray kayat ko, no awa mo pagbayad ko. Awan latta. O di, libre ka pa hilaan. Ay nawaw, sigurado ka kaday. Wala. Amangan mo't no singiran naktaw. Amangan ko nak no ilistam kay didita. Ay, nawaw. Kaibagbagak lang aro din na libre. Alaman nga rod my friend. Dalo samti kukok tapno presentabli man mo't no makidit mananda tao. Aday ta, friend. Alpasan. Ada pa'y cutics nan, ha? Ay na, agyaman aklaunay my friend. Awanan yaman na. Basta si ka, friend. Ag-selfie taman nga rod. Ah? Tapno adaman mat ipus ko. O sige, Aday ta, umisom ka May isa, dua, may sapay. Mabalinon day ta. Si kakit di. Tapno ada ti pagpilyan ta Umisom ka, tapno napintas ka iti picture ta nga ipus ko. Adda ako nanang. Ay nawaw. Di cutics mo tandag iti kukaw. Nagpadalos kan nagpakyutik sa kinirot nanang. Nay, tila adda paggasgasto sa might. Awan lang nga ro din makukwartam. Ay nakaaral chud ka pa'y. Asino tinangibaga kada kayo ang naggastusak nanang? Madaya mo libre akasta. Kada tapno ibagak kada kayo, in libre naktigayam ko nanang. Anya? Awan ti nagastos ko, libre laang ti makitkita yaw. Ay unay kan. Kinonsensyam sa manan tigayam mau. Iso nga in libre na ka. Tinapatag kat nakalibre man da tao nanang. Lo, ginigosyo mo't ano kasta. Ti kapanunuta man nakaw. FYI, for your information, niro tinangibaga nga ilibre nak. Saan asyak tinangipilit anya? Anye, ada ka mo't gayam dito yung salon ko, Tessie. Wen, itay pa nga itay text ka ngam nabati mat gayam ti cellphone mo. Ah? Ay, pasensya kan. Adala na pan ko inala ijay balay. Okay laang, adaing nyag ko a merienda. Ay, nawaw! Kababain matkin ka. Tunggal sa rungkaran na kat ad merienda. Sobrang amin ti inlutok abibing ka, mare. Ay, pasensya kan ano itala ang anak kapasyarak manan dito'y salon mo. Amumat, ado ti pakakumikumak. Mawatak mo't di. Si kapay lang mat ang nakagagagayt. Talaga nga 1 oras mo ang makimarmarites. Ay, uwan amare. Ay, katagyaman ha? Atoy, agmerienda tay nga rudan. Ayabam ti assistant mo ta agmerienda tayo, mare.
Kasano ngay man na makabawi akin kamare. Ay na, sa anak metket nga agur-uray iti kasukat, dagiti itid ko ken kamare. Ala, ay, amokon. Dalo saklatan ti kukum. Tapno makabawi akmot Ah? Ay nawaw, saanen mare? Sa anak a mahilig iti kakasta. Kayat ko la makita ti salon mo, mare. No, adda ti kayat mo, ibagamlat ta kanya kwan. Ilibre ka mat. May ni Lorna dito, hindi na palabas nga aldaw. Kat inlibrik mo, ti manicure kan pedicure na si ka. Nagkapam ba kahit? Iti salon ni Rot ako, mare, klakay. Ay nawaw, anyat inaramid mo ijay. Saan ka mo nagpasalon? Sa anak mo't a mahilig iti salon, lakay. Napan ko la ang sinarungkaran ti gayam ko. Kunaklakit din no sa dinot na panan. Ijay mo't gayam. Wen, pasensyakan ano sa anak ang nagpakada. Okay lang, bakit? Okay, kumusta nga tinegosyo ti gayam mo? Ato ka di mo't lang ti customer da? Adamet, Amangan mo't no tinaktak mo ti kumarem. saan matkit di lakay. Pimanawak matlaeng idi adan customer da. Nasayat mo't no kasta. Iranam ti mapanikayan na no saan abisi. Iti kasta kat saan ang mataktak di tao. Larabian kamay, rota nakaw. Ado nga min ti customer mi, tatang. O di, dakil mati koleksyon mau. Sakto lang ang akasukat ti banbanog mi mut iti assistant ko, tatang. Di napatay kat ada maurnong. Hadamot kit di, tatang. Aywan gayam, ada ginatang ko a fried chicken. Kimatang ka pa lang kat adamot natang. Ay, nawaw! May atlat tamot agsida kayo iti karne. Uray sagpaminsan laang mo, tatang. Ang gastos mart no itirwar ti paggatangam iti sinata. Makatipid talata no agluto ak. Sana bale? Tasan mo ta kanayon, tatang? Sagpaminsan laang mo. Ala, agpalas ka nga rudan tamang inasarak mo't iti kananta. Sumurot kantaw na di kusina, anak kaw. Ada pa panak nanang. Ay, nawaw! Sa di naman ang tipapanam si ka, Lorna. Iti ayan tigayim ko Naa, apay amapan ka, kawam mo la aramidom ijay. Di ka di makitangdan dita. Mapanak manen iti salon na taamangan no ada manen ilibri na nanang. Ay, dayta kay ti pagalistuwa manakaw. Siyempre asino matisaan ang maragsakan no ilibrida ka. Ay. Kanayo namutan. Gusto mo tun ajay na minsan nga inlibre na ka. Tapno saan mo't amalugay, tinegosyo na. Di yuman kontraan ti aramidak nanang. Anak ko, agbain ka mo't uray basit lang. Saan agapaw tama nagparabor ti gayam mo, kat gundawayam mo't tayo. Asino ti manang gundaway nanang? Siyak! Sa ludsudin na pailaag ngamin. Talaga di ka makarik na aya, anak ko. Amom, friend. Ti anya, Lorna. Bagay ko kano ti cutics ko kuna dagiti ko kumarek. Siyempre, siyak tinang cutics kan ka. Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag, my friend. Inadal kumutkat iti manuabulan day ta, friend. Manuabulan laang ngam ni. Kasla expert mat tinangaramid sika. Tabulaan na pailaang wat. Saan Saan ka abulbulaan? Pudno ti bagbagak. Ti customer ko ti sumungad friend, asikaswak paywan. Sige. Ay, amangan no agpareban mananday ta. Ituloy tanto di agsarita inton madamdama. Wow, hindi ka madanagan. Makaurayak mo't, my friend. Saan ka kaday nga aglukat ita, anak kaw? Masadutak, tatang. Ay nawaw, apay masadot ka.
Manulangan ti customer ko tang. Ay nawaw, nagiti sukim nga ay. Iti sabali mo tin asalon ti pagpapananda. Nalaklaka ngamin ti singer ti baro asalon iti asidagmitang. Kan sikat pa'y di makinkukwa. Anya nga tanong kisayam mo ti presyo nagiti serbisyo yaw. Ala sana mabalintang. Ang mga numalugi akong ta. Kasano nga rudan na ita. Ay, jak nga rud amutang. No kisayan mi ti presyo dagiti serbisyo mi. Ay, kaslag bambanog kamlaangan para iti awan. Sapay ngimmi na ti abang mitang. Italaang manan ang naglukat ka, friend. Ay, agdwa-dwa ak nga rud, friend. Ay nawaw, apay mo't, friend? Maluglugi akmot nga minen, friend. I-give up kun samot tantoy salon ko. Ni, sayang mo't, friend. Ay, sayang agpaiso. Ngum, no ituloy ko pa ay amangan no dakdakkel ti logik, friend. Napigsa ti salon iti asidagmi, friend. Salon ngamin ti sikat ken nalaklaka dagiti serbisyo da. Agtrabaho ka nga rudan. Ay, pagpampanunutak pa'y, friend. Masapula pagpanunutan na nasaya at sakbay nga agdesisyon. E di kastakot, awan ti pagbabaw yan. No kasta ti mapasamak, di awanan ti mangilibre kanyak, friend. Anyat ko na? Ah, ay ko ah. Kunkunak lang dayjay, friend. Di mo seryoson. Ang angawin kalaeng rot, my friend. Nay, di ka mutin mapan iti salon ti gayem mo, Lorna. Talaga asaanan, nanang. Ay, nawaw, apay ngay. Awan mutlaang ang tilibre jay. Anya? Maluglog iti gayem ko, nanang. Kat plano na nga isardeng tinegosyo na. Ay, no kastagayam. Kasapulan na titulong mo. Anya ko mati maitulong ko kunkwanang ay. Ay, nawaw. Kunak man no gayem mo ni Raut. Wan ngam awan mat amok ang maitulong ko kunkwana. Sa lodsodem ken kuana no anya ti maitulong mo. Nasaya at mo't nirot ken ka. Managparabor pa'y no iso ti adan. Maturog aklatan, nanang. Ay, nawaw! Manungal daw mo na nakarikap ti salon ni Kumari Ruth, Tessie, bakit? Anyat ko namlakay. Manungal daw asaan na naglukat ni Ruth, kunak. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Di mo ammo? Saan lakay? Awan mat nadakdakamat na kanyak. Amangan kit di mat no adda parikot na. Sarong karang to ijibalay da ano makawaya ka. Wano saan, i-text mo laktan. Sige, mapanaklaangan ijibalayda. May mayat no makapagsarita kami iti personal. Adakan ka reta bakit? Tapno amumot lang ano niya ti mapaspasamak iti kumarin. Kumusta kan ngay, Mari Rot? Ay, okay lang, Mare. Ay nawaw, sigurado ka nga okay ka laang? Human, Mare. Apay ka di? Ti ko na ngamin nila kay ko kat manungaal daw kano adi ka nagluklukat. Ay, huwan ta i-give up kung ti salon ko, Mare. Ay nawaw, apay ngay, Mare. Logi nga minin, Mare. Sakat ngimi naman ng ti abang. Ay, sayang nga agpayso. Ngam no kasta amaluglugay, may mayat no adda ti plan B, Mare. Mabalin siguro, dito'y balay latan ti pagnegosyoak, Mare. Ay, mabalin matlaang. Tapno saan ka amagastusan iti abang, Mare. Kompleto matan ti gamit mo. Adda pa'y assistant mo. Iso na laeng ta limitado mo ti customer ko no kwa, Mare. Ay na, agpanunot ka iti sabali nga ilakom, Mare. Wano saan, ag-apply ka iti trabahom. Kasla sideline mo laangan ti salon mo. Ayuwanan niya. No kasapulam ti tulong, adda aklaang ditoy, Mare. Ag-text ka laang kanyak. Aywan gayam, dalusam man kit diti kuko. Kunak man no saan ka mahilig, Mare. Ipadas ko laang, Mare. Di ka madanagan, taagbayad akmat. Nay, nagpadalos ka mo't iti kuko, bakit? Taawan pa'y customer ni Mare Rot itay lakay.
Kunak man no saan ka mahilig iti kakasta. Sa baliitan, lakay. Talaga supportive ka agayam ah. Maasyanak iti kumarik, lakay. Iso akas latulong kumatlaangan akin kuana. Kasta ti mayat. Tulungam ti gayam mo, nangruna pa iti tiyempo ti panubok. Agbalin ka anapud no agayam. Amok daytan, lakay. Saan ang masapul nga ipalagip mo? Hello, Maritesi. Hello, Mare. Hiring ti pagtrab-trabahwak. Ha? Anya ti requirements, Mare? Insend ko iti messenger mo, Mare. Ala, mabalin ka di ti ag-apply ita, Mare? Ay, nawaw. Excited ka launay mat, Mare. Wina, tanarigat mat no mauna andak. Isaganam nga rodan dagiti insend ko ken ka, ta umay ka. Apag husto. Adda ni sir dito'y office ita. Umay ka, ta agpa-interview ka. Ay, wow! Okay, Mare! Umaya kita matlaan. Adan sabit lakan mo, Rot. At applyak at trabaho, tatang. Ay nawaw. Ikay. Iti pagtrab-trabahuan ni Maritesi. Hiring da kanuket. Kumplito ka na iti requirements mo. Wintang, kumpleto matkit din. Sigurado ka iti kasta desisyon mo. Awanan nagbalaw. Sigurado akong tatang. Ag-apply akon. Sideline ko lang ti agdalus iti kuko kanda dumapay. Sige, agrubat ka nga rudan, tapno di na ka maunaan. Wan tatang, o alala, inakon. Kumusta nga bakit? Naawat ka diti gayem mo? Wan, lakay. At damat langan pagtrabahuan na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Wan, saanan nga agparikot taawanan ti abang abayadan na. Iso na lang, ta minimum ba't isweldo yo. Maanusan, lakay. Manayunan tumat siguro. Baring tapno makaurnong kayo adagos. Ay uwan kaya, kinasaritan ak ni antibitbit itay alas 12. Apay ka no? Atoy, inlista na iti papel na iti order na ka. Agluto ka kanumanan. Sige. Agluto akto no di off ko, lakay. Una, ta isupay ang may gatang iti materyales. Bakit? Adamo gaya man trabaho, Rot. Ay nawaw, kamamom laeng. Talo a bulan ko niti trabaho kanya. Talaga gayam nga in-give up mo ti salon mo. Saan mat? Lukas ta a day off ko, kat adalat tamot ti umay ije balay. Isumatan ti sideline mo. Wan, ngam saan ako na mangilibre ta, nanginamot ngamin ti puunan. Naimbag ko na ma, ta danite siya tumultulong kanya. Ha? Saan nakas iti daduma dita? At dadalaeng no adda pa kairanudan da. Ay, no awanan ti bagam, agpatuloy ako na. Diyak kaya ti maladaw ngamin iti trabaho. Bye, Maray. Sa bali, matan ti panagsasauday di arot kanyak. Ay nawaw, kasanaw asabalay. No agsasao, kat kunamlan asino. Nakarik na siguro iti kasjay nga inararamid mo kankwana. Makapasair na nang. Anya kumat pa kasairam. Noim madayuman ni Ruth ken ka, desisyon na mo tunday ta Adala ang trabaho na, kasta matan ti ipakpakita na. Ay, Lorna, sika ti ayan ti biddaw, anak ko. Saan ka anapudno agayam? Makigayam ka lang iti pada mataaw, no adda ka sa pulam kenkwan. Tidakas na pa'y, adayawam iday ti chimpaw, ti panubaw. Ay, anak ko, agbalbaliw kan. Saan na nasaya at ti kasta aggalad ti maysa agayam. Ay, nawaw! Di napudno agayam kat managayat iti amin agundaway. Kang runaan iti amin, tarabayan na ka iti tiyempo ti rigat kannamay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kukwayaw, nagiti haloblas kendarat amakit kita, pare Jose. Ewan paray. Ay nawaw, nagadon. Ewan at medyo dakil ti balay nga patakder may. Nangalaan nyo nga iti budget yaw. Urnong miya iti mano atawan paray. No kasta, bayad tinateng nagitin lako yaw. Ewan paray. Mano atawan met anagan anos kami kani bakit kaw. Ay ket, congrats ka na kayo kan bakat mo Agyaman ako na paray. Nakamintumat kan bakat ko ti sumarono pare. Awan imposible iti tawan nagagayt pare haray. Nay, busy kan samat, Mari Shaira. Wen nga rod, Maray. Ala, kasla saan ka pa yun nga ginina na, Mari. Ay kat adalat tamat ina na, Maray. Italaang adiritso ti trabaho. Takas makitam mat, Maray. Adaw, dagiti trabahador may amasapul nga asikaswag. Dakol mo't nga minti balay nga ipatpatakter yung, Mari. Wen ata isumat ti arapaap mi ka ni Jose, Maray. Nabayagan a plano mi dayta abalay. Italaang anatungpal, ta italaang met a nakaurnong kami. Mayat dayta, Mari. Da kayo ngay mat, kaano nga agpatakdar kayo iti balayaw, Mare? Aginggat kaano ngay nga anusan nyo ti kalapaw yaw, Mare? Damot at plano mi, Mari. Urayan nyo lang, Adan tumat. Ay, wan Mare. Kasta ti mayat, positibo akanayon. Ay, wala. Adamot ti balay nga arapaap mi ti asawak, Mare. Dakdakkel, kan napimpintas ti disenyo na, ngam iti balay nga ipatpatakder yung, Mare. Aya, Amom lakay, umapalaklaunay kadagiti karubata. Ay nawaw, ita niya agapok. Una, tamadama, maipatpatakder ti balay da. Agpatakder tantumot bakit. Day dakdakkel ngam ti balay da. Sa bagay, may mayat ti plano tangam ti plano da Jose kun Shairaan niya. Isungawan ga po na tapno umapal ta kadakwada niya. Adda puntom lakay. Itian niya agapo nga umapalta. Ha? Saan laang nga isuda ti adda kabailan na mang patakder iti kasjay abalayan niya. Naalam ti kayat ko asawan bakit. Ala, agluto ka man kit ni, tani, mabisina kon. Ay nawaw, di ka pa nakalutong lakay. Si kalatan ti agluto. Naimimas nga min tilutom ngam tilutok. Nagpatakder magayam ti kaarubayo iti balayda. Haray, anak ka. Saan pa yan alpas na nang? Madama pala ngay patpatakter da. Kamamuyo lang. Wen tay talaang muumanay na nagpasyarak dito yayan yaw. Kada kayo ngay. Anya mo ti plano yaw kan ni Ebilay. Ni nanang mag. Kontento kayo kadilatan iti ada ka sa sadyo ita. Kontento kayaw iti kalapaw yaw. Anyat pagkitkitaan nyo kada kami nanang. Awan plano may? Mano watawanan nga denden na kayaw kan ni bakamaw. Ang mawa mo nagbaliwan ti biyag yaw. Agpatakder kamin tumot iti dakkalabalay nanang. Agure lang amin Adang plano may. Ha? Aging gakaanaw nga agplan-plano kayaw. Ay nawaw, dumteng tulat ta kaday. May patakder minto ti balay nga arapaap may. Dakdakkel pa ya, ngam tay balay ti karuba. Na yun, aya. Adamat basit urnong may. Ngam saan mila nga kaya tagastusan ita. Ay ngam kita inyo Tabagan no maibus day nga urnong yaw.
Kaawan pa'y natungpal kadagiti plano yaw. Sikaman pa'y tagsibog, Emily, bakit? Ay nawaw, apaya siya tibaon mo ngay. Upat nga aldawan, asan na nasibugan timulat ah. Ay ka, mapan ka ah. Si katilalaki, ang syakit din tibaon mo ngagsibaw. Na, italaeng, tamading arog tiriknak. Diyak ka ba alam tagsibog? Anya nga italang, kano siya timbaon mo, hindi na palabas sa lawas? Bayam latan. Anit ko na. Nalakamot kit iti pipino ita ah. Oray saan na masibugan. Sayang ti bannog no nalakamot lang ti presyo. Ala, lima ka kanuay ha? Isumat ti mangagaw. Lugi tamanan ah. No masibugan ken maabunuan pa'y dagijay. Nakarkaruman na malugi ta. Ay, anya pa'y nga raw no nalakamagayam ti presyo ita. Maturog tay latan ah. Kunaklakit day no asino jay naka-flashlight. Si kamagayam, Shaira. Ay, uwan nana. Narabian kami nga rod kanila kay ikaw. Nagapuan nyo aya. Ijay man garden nana. Ado nga may ti trabaho am aramid ijay. Sobra mo ton kikinagagat yung nga ag-asawa. Masapa kayo amapan ijay garden yaw. Intun kwan, marabian kayo manon nga agawid nakaw. Ay, uwan anana. Talaga akasta. Masapul nga aggagagat tayo. Tapno matungpal dagiti tarigagay tayo. Awan mapasamak itibiyag tayo. No nasadot tayo, nana. At dati puntum dita na ko. Awan na saya at apagbanagan ti tao asadaw. Kung nalaki din ay munakan bakit? Ay, pasensyakan, Jose. Tinaktak ko ni baka mo. Okay laeng na. Awan pa record dita. Agpatuloy kam nga rodan, nana. Agistorya tay tumanan inton maminsan. Alawain, agan-anad kayo mut adwa, tanay. Nasip ngut tay. Silawan nyo na imbag tidalan yaw. Narigat ti maaksidintay. Mayatan bakit? Ado ti danom iti house. Uwan lakay. Mabalinan apagsibog. Nasayat may nukasta. Huwag gayam. Saan may gayam nga sa sikas wanda pari-hari di gardenda? Ay nawaw. Anyat kaya't mo asawan. Sayang na dyan. Saan mo ito na nasibsibugan? Amangan mo't no naliwayan dalaang. Ang dadamit na kanayo na di balay da. Imposible no nalipatat na nga damula da. Ay kasaritam to ani pari-hari. Wain, kasaritat tao. Sayang ba't ngagpaiso na dyan? Nalakati pipino ita. Ngam sigurado nga danto manan nguminaan na. Karirin yun samad pare-hare. Eh, uwan nga ron pare. Naaldawan kami manay. Adya ti pakapuy-puyatan tiyo aya. Ado pare. Oh, ada ka di masapul mo? Di mula yung pipino pare. Saan yung multi na sinibsibugan? Dadya ka day. Awanan, sinadutan may ta nalakamot lang ti pipino ita. Adya tamom nga ang mga nadantong uminaan na pare. Sayang mate. No, kayat mo di aywanam. Tas si kanton ti bangilako ti bunga na pare. Ori kayat ko, saan mo tamabalahin ta nalawat ti garden mi kani bagat ko. Kanayon to, pa'y nga overtime kami. Masapa kami amapan. Inton kuan, marabyan kami nga gawid. Kasjay nang aruton na. Pagmula kami tulat tanno ka. Sigurado dakkel ti lugi mi no aywanan mi pa'y na ijay. Anya? Haray! Haray! Mabigla na nang pumayag. Hey, Nakaumay kayo, mate. Anyat masapol yaw. Anya tararamidin yaw nga gasawa, Ay nawa. Apaya kasta ti salud. Sudyo na nang. Ada ka ti parikod? Di mula yung apipino Di mo mapanunuto na sibugan. Ako nagasang manday ta. Alas 10 iti agsapa agam. Nakaturog kayo pa ilang agasawa. Nagagangay na nang. Kasano nga ro na matungpal dagiti plano yaw. No day tamo maturog ter aramidon yaw. Matungpal to
Ay naapaw, hay, awan lat ammo kaon iti sadot ataaw. No ituloy mi nga iwanan na gidya pipino. Dakdakkel to tilugi may nanang. Diya ka mo kada kayo nga gasawa. Drawing tumanay, dagita a plano. Kalpasan ti manu atawan, at damot ten balay ta, ken nagatang tapayan ti lugan nga arapaap ta, lakay. Wen nga ron bakit? Malag-anan tamad lang, o rekas kasanaw. Kasano ngayon ti garden ta? Ituloy talata ti ag garden. Mga alata lang iti kadwatang agtrabaho. Iti kastagan santa marigata no unay. Sige. Kasaritan mangkid iti kapsat mo no kayat na. Taure iso ti tangdanan ta. Di nalakit di kayat no saan nang am mo ti kadwana, lakay. Mabali mga agbiro kiti kadwana. Dua nga raw ti alaan ta. Wen ko mabakit? Sige. Awagak ti kabsat ko no anya ti kunana. Bareng umanugot. Takay, lugan ti karo ba dyan na iparada iti parahangan da? Diyan mo bakit? Ay nawaw, di mula sinaludsod ni Jose. Busy damat nga road. Kasano ko makasarita kay dakat kanayin namat nga abdada iti garden da. Ay, gumatang tantumot iti kasta lugan talakay. Ay, uwan mo ta. Makagatang tanto iti kasta, bakit? Adanto ko naktumay. Kano nga ta? Arapaap ko matimadan iti lugan na kasta lakay. Tapno adda sirbis ta. Urayin ta ano kaano. Adanto, bakit? Aguray talang. Ito to, ti apaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Emily. Adda ka magayam iti unag, maray. Ay, lugan nyo da ito, maray. Wen Mare, lugan me. Ay, manumay, ti kasta lugan, maray. Nangina Mare, iso nga italaang ang nakagatang kami. Ay, nawaw, kasta ayaw. Wen, awan mo tinalakaalugan. No kada tayo a simple a tao, nangina amin. Sinayang yung amin, jay mula yung apipino idi Mare. Chimmambakay ko man, no inaywanan yung anasaya at dayjay. Napalabas ang day tamare. Saan mo ito na maisuble? Ay kat, ipadas yung manan ati ag garden, Mare. Ay, awa mo nga rudin pagpuunan, maray. Naibusan ti kakaiso ng urnong may. Manwatawin nga mino na saan kam ang naggargar din. Amangan ko nakno da kwartayo ni tananang. Ay nawaw, an-anuan nyo ti kwarta, haray. Pagpuunan mi kumakan bakit ka. Aggarden kami tapno damat igatang mi tilugan. Nay, apay alugan. Kasaan pa'y mo't na ipatakder ti balay a plano yaw. Lugan na yun tara paap mi tananang. Ay nawaw, drawing sa mo aming nga rapabyaw. Alamat tan ananan. Pautangan na kami tapno makapangrugi kami manan. Naa, ay, awang kwartayo aya. Awan nga ruday. Naibusan ti kakaiso nga runong mi. Mati kwartak. Napay mo ngamin nga inurayo ang naibus ti savings yu Kasano nga rudan na iti plano mi. Ay nawaw, di kaya garapaap iti kakastabanag, nusadot kayaw. Tanay, agbalin manan a drawing amin na plano yaw. Anya tin baga ngay ninanangkin ka? Awan kanot kwartana bakit? Ay nawaw, kasano nga rudin day ta? Naibusan ti urnong talakay. Diyak nga rudan mo. Narigat mat nga rud ti umutang iti sabali a tao. Pangalaan tangarudin iti pagpuunan tangay. Awanin na. Masapol samot nga ag-apply tayo iti trabaho. Oh, anya ko matitrabaho nga playan tangay. No niya ti mabalin nga playan, di sulatan. Di tan agpilay, tawan mo't pagpilyan ta. Nag-apply ako kas dishwasher iti restaurant ti kasinsin ko. Amang ano dapat bakante ijay ang mabalin kong applyan, bakit? Ay hawanan lakay. Ag-construction kalatan ano kaya mo? Ay nawaw,
tulungan na karod tawan mo't ammo kapag aplayak. Bayam, kasaritak to ni Kasinsin Hubert. No, kayat mo, di agtrabaho ka iti ayanda, tapno asidog laang. Uwanin nadalakit di bakante ijay. Ay na, naimbag kayo pa'y, Mari Shaira. Naimbag ko na, Maray. Una tamayat ti biyagyo ita. Saan kayo nga grigrigat? No saan kami naggagagat ide, awan ang mga nuagrigrigat kami mat ngaging gaita, Maray. Ay, da kami kanla ka ikaw. San pa'y anatong palmot ti plano may ngagpatakder iti balay may. Kan gumatang kuma iti lugan may. Ay na, Maray. Useless mat ngamin ti agplan-plano, no awan mat na yun agagat, Maray. Ay, owen nga rod, Maray. Ure, agbabawi kami, naladawan. Ado, tinasayang apanawan kan naibusan ti urnong may. Ni pare ko si masabat ko Ay, ilamang ko di sardinas kantoy aginatang ko. Tapno sana nakababayin kan ko Ano tayo lamang mo, pare haray? Ay, kwa. Awan na ito pare. Sika, gindi, Mike. Sa dino ti papanang pare. Disinti ti kawers mo Adala si Kasuki di sentraw. Sika nga Agawid ak pare. Adala napan ko ginatang di taistor. Sige, agpatuloy akon. Ay na. Naimbaglagan. Saan na nakita ti ginatang ko? Ay, nakababain no bilang lang. Mano at tawinan ti napalabas. Ngamiso na lang ti masinsaw. Kat na kami iti asawak. Agrigrigat kami latta. Dahito lang ti manayan ti kwartata bakit? Awan pa'y sweldo. Ay, anya nga rod nga. Anusan ano anya ti adda. Umapalakman iti karuba tayo. Ay nawaw, si kalaang nga ya. Uri siyak mo kita ti biyag da ita. Saan da marigrigatan? Akas ka na ta. Nalaing da ngamin ngagdiskarte. Kan nagagudda. Iswa da ita. Nagunod da, dagiti arapaap da. Sana kas kada tao nagpatinggalaan iti plano. Sayang nga rod bakit? Ado apanawahin tinasayang. Ay, naibus pa yun ti urnong ta. Ado ti plano ta ide, ang uray maysa. Awan pa'y natong palakay. Wana ta bidot dagiti desisyon ta bakit? Nagbalin ta asadot. Iso kastoy tinapasamak. Nagbalin na drawing amin na plano ta. Agbak to zero tapay marin. No naggagagat ka kumamot ide. Awan kumamot ati pagbabawian ta ita. Saan mo na mabalin nga isublita tinapalabas? Ti kasayaatan nga ramitin ta ita. Kat aggagat ta amakipurdiya tapno agbyag ta bakit? Ay, nawaw! Di tay agsadot-sadot. Tati kinasadot, ti mangyadayo kada tayo itinapintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.